Gaze nanone kuri mwese ndizera ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose kugira ngo tuganire duhereye kuri ayo mafoto murimo kureba. Mwibuka kulayikinga, gusharinga, gukomentinga kuko ni ingenzi cyane, abashyashya mukande kuri sabu n'akazogera kugira ngo tujye tubana ibihe byose. Ayo mafoto murimo kureba y'imyigaragambyo irimo kuba Kiev, abaturage bagarutse mu myigaragambyo barimo gusaba Zelensky gusubizaho Fedorov ku mwanya wa minisitiri w'ingabo. Zelensky abaturage barabisabye arabyanga, ibyo basabaga byo kuvanaho Siski arabikora ariko Fedorov yanga kumusubizaho. None abaturage bagarutse mu myigaragambyo. Zelensky akaba adashaka Fedorov kubera ko mbere na mbere Fedorov yavuye muri timu ya Zelensky. Uyu ni wari ushinzwe imbuga nkoranyambaga za Zelensky ubwo Zelensky yamamarizaga kuyobora Ukraine. Ageze ku butegetsi ashyiraho abantu bamufashije gutorwa, ni ibintu byumvikana. Amaze kubashyiraho bamwe bakora akazi kabo neza kugeza ubwo batangiye kugira igikundiro mu baturage ba Ukraine. Abaturage batangira kubakunda kurusha nuko bakunda Zelensky ubwe. Iki nicyo kibazo gikomeye Zelensky afitanye na Fedorov. Aratekereza ko uko Zaruzhina muri hejuru muri sondage z'amatora, ni bande bamuri hejuru, hari nka batatu bamuri hejuru. Iyo bagiye gukora sondage muri Ukraine, Zelensky aza nko ku mwanya wa 5 cyangwa se ku mwanya wa 4. Afite ubwoba bw'uko rero uyu Fedorov nawe ashobora kwiyongera ngo azamucalenjinga mu matora y'umukuru w'igihugu ataha muri Ukraine. Aramusubizaho ntari bumusubizeho, no gutegereza tukareba kuko noneho abaturage icyo barimo gusaba ni kimwe, ntabwo ari bibiri ngo arababeshyeshya kimwe. Bari bamusabye kuvanaho General Siski na agasubizaho Fedorov, avanaho Siski yanga gusubizaho Fedorov. Ubu none abaturage bari gusaba ikintu kimwe, Zelensky aragikora ntari bugikore. Reka dutegereze turebe. Dueli zose zagiye zibaho hagati ye n'abaturage Zelensky yarazitsinzwe. Yashatse gusesa ibigo bikurikirana abanyereza imitungo no kurya ruswa muri Ukraine. Abaturage barigaragambya, ibi bigo abisubizaho, bitangira no gukurikirana abantu ba hafi ye, hafi kumugeraho. Zelensky yari yanze kuvanaho General Siski, birangira amuvanyeho. Reka turebe noneho ko ari buze gusubizaho Fedorov. Niko Zelensky ari buze kugenda acika amazi kuko buriya yari yarakanze abaturage cyane. Munarebye ibintu biri kuba muri Ukraine kugira ngo twikumenya details biri kuhabera, nuko Zelensky yacecekesheje benshi. Uko rero kugenda atsindwa dueli ze n'abaturage birimo kugenda bimuca amazi, niko igitinyiro cye kizagenda kiyoyoka ndetse n'abaturage barushaho kumuca amazi kuko ibyo yabakangishije byose bizaba bimaze gucika amazi. Abaturage bazaba bamaze kubona yuko ari bo bari hejuru atari Zelensky bari hejuru. Hanyuma nituva kuri Zelensky turakomereza kuri Donald Trump, ariko ni nkaho tukiri kuri Zelensky. Donald Trump akomeje guteza Zelensky ibibazo. Zelensky uri mu bibazo n'abaturage muri Ukraine. Ejo bundi yari yaje ababeshya yuko ibintu byagenze neza mu ruzinduko yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyo yabijeje byose Donald Trump yabakuriye inzira ku murima. Murabyuka twabiganireho nijoro. Misile za Patriot 300 Zelensky yari yavuze yuko Donald Trump arimo gushakisha aho zava. Donald Trump yaramuhakaniye. Zelensky yashatse guhura na Elon Musk no kubona uburenganzira bwo gukoresha Starlink mu kurasa cyane mu Burusiya, ibyo ntabwo yigeze abyemererwa. Zelensky yari yabeshya abaturage ba Ukraine yuko uburenganzira bwo gukora misile za Patriot bari hafi kububona, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Donald Trump yabakuriye inzira ku murima. Byose Zelensky yavuze yuko byemewe, nta na kimwe cyemewe. Ibyo rero ntabwo biri buze korohereza Zelensky muri ibibazo arimo n'abaturage kuko yaje akabeshya ati ibyo naganire na Donald Trump byose byagenze neza, turi hafi kubona ibi n'ibi. Hari igihe tuganira tukavuga tuti arimo gutera ubwoba Uburusiya, arimo kohereza sigino mu Burusiya kugira ngo Abarusiya bumve yuko Zelensky agifite abafatanyabikorwa, agifite abaterankunga, ariko wenda Zelensky yibereye muri politike ndani mu gihugu. Ari abaturage ba Ukraine arimo kubwira, kubera ko murabona nkuko twari turimo kubiganira, abaturage barimo kumutakariza icyizere. Zelensky arimo kurwana no kubereka yuko ari we muntu wa ngombwa, ari we bakeneye, ari urimo kudiringana n'abakomeye, ari uri kudiringa diru zikomeye. Nimwibaze namwe guhabwa uburenganzira bwo gukora misile za Patriot mu Burayi bwose ari igihugu kimwe gifite ubwo burenganzira. Numva ko mu by'ukuri barimo kubyimba imbere y'abaturage babwira ati undi wese muzatora ntabwo azabasha kudiringa diru nk'izi ngizi. Iyo rero Donald Trump aje akamuca amazi gutya, ibintu birushaho kumushyira mu bibazo. Ndetse Donald Trump nubwo yarekeye aho ngaho kuko Donald Trump yibukije abanyamerika yuko yamaze gusinyana n'abanya Ukraine amasezerano ku mitungo kamere yabo.
aravuga ati igihe cyose twashakira rega mwibuke ko twajya muri Ukraine tugafata ibiriyo byose. Ibi ni ibintu Zelensky yasinye atekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kwinjira muri iyi ntambara arimo gutereta Donald Trump. Ibyo bintu byari ibintu bisekeje cyane. Aka gastori sinzi niba nagasubiramo, ariko ndareka ngasubire mu magambo makeya kuko hari ibintu tugomba kujya twibukiranyaho kugira ngo twumva intambara ivuye naho igeze. Murabyibuka Donald Trump akiza ku butegetsi, Zelensky baramubwiye bati uyu mugabo biragaragara ko ari ku ruhande rw'Uburusiya, kandi noneho ikintu cyonyine yumva ni deal, ugomba kumwumvisha inyungu kugira ngo agaruke ku ruhande rwawe. Mu kuvuga ngo Vladimir Putin yamwumvishije inyungu kukurusha, nawe jya muri deal rero. Zelensky ajya muri Amerika arababwira ati nyamara iyo mitungo kamere murimo gushakisha hirya no hino irimo gutuma mushaka gukorana na Vladimir Putin, natwe turayifite kandi twayibaha tugakorana. Zelensky atekereza ko ari buze gusinyana amasezerano n'Abanyamerika icyo gihe Abarusiya bari bakiri kure batarafata za Pokrovsk na za hehe, batarafata ibirombe binini bya Ukraine. Atekereza ko nasinyana amasezerano n'Abanyamerika, Abanyamerika bari buhite baza kurwanira ya mitungo kamere. Yatekerezaga ko ibirombe biri ahangaha mu nkengero ya za Pokrovsk, ibirombe byose twagiye tuvugaho za Udachine n'ahandi Abarusiya bagiye bigarurira. Donald Trump yaramaze kugera ku butegetsi, yatekerezaga ko Donald Trump ari gukora ibishoboka byose ayo mabuye y'agaciro, kubera ko ari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayo mabuye aguma ku ruhande rwa Ukraine. Zelensky aragenda asinya nanone azi yuko amafaranga azajya ava muri iyo mitungo kamere azajya ahabwa Ukraine ikagura intwaro. Ukraine ibutangire guhabwa intwaro, Abanyamerika bakazajya biyishyura muri ya mitungo kamere ya Ukraine. Niko Zelensky yarabifite mu bitekerezo bye. Amasezerano amaze kuyasinya, murabyibuka ko nyuma yaho gato yagiye yisaza ati twasinyanye n'Abanyamerika, none ntabwo murimo kuduha ibi nibi, mwagombye kuduha packages zingana gutya na gutya tugakomeza guhangana n'Uburusiya, ubundi ya mitungo kamere mukazayikoresha mu kwishyura. Abanyamerika bamutera utwatsi. Ubu kuvuga ngo Abanyamerika bemerewe kuza gucukura muri Ukraine nta kintu Ukraine ibonye. Imitungo yose kamere bamaze kuyiha Abanyamerika. Ukraine izajya ihabwa nk'utwo Venezuela ihabwa kuri petrole yayo. Ngiyo story y'imitungo kamere y'Abanya-Ukraine. Donald Trump yibukije Abanyamerika ku munsi w'ejo yuko ari imitungo y'Abanyamerika bamaze gusinyana na Ukraine. Ibyo rero nabyo ntabwo biri buze korohereza Zelensky muri iki kibazo afitanye n'abaturage. Buriya reka mbabwire, hari ibintu byinshi Abanya-Ukraine batarimo gutinyuka kuvuga muri iki gihe, ariko bazavugaho nyuma y'intambara, cyangwa se hari aho intambara izagera bagatangira kubivuga. Murabyibuka Donald Trump akiza ku butegetsi n'ubu ngubu yamubajije ati Ukraine mwayihaye amafaranga angahe? Aravuga ati twabahaye miliyari 350. Wabaza Zelensky izi miliyari 350 Donald Trump avuga nibyo koko mwarazibonye? Zelensky ati rwose niba twarabonye menshi ni miliyari 100. Izo miliyari zindi 250 zagiye hehe? Mwumva ni ibibazo byinshi biri muri intambara ya Ukraine. Ukraine yaratanzwe, abaturage bayo basinziriye, reka mbivuge gutyo. Bazakanguka rero basanga nta kintu basigaranye, n'ibyo basigaranye Abarusiya barabishyize hasi kubera amakosa ya Zelensky n'ubundi. Eka mbereke map y'ibitero bya nijoro. Nijoro ryakeye Abarusiya bagabye ibitero bakoresheje ballistic missiles za Iskander M18, bakoresha Zirko 8, bakoresha drone z'ubwoko butandukanye nyinshi cyane. Ariko focus yari Kiev. Murabibona kuri iyo map ukuntu ibintu bimeze. Quartier nyinshi za Kiev zarashweho, facility nyinshi z'Abanya-Ukraine zarashweho, tutaramenya izarizo. Turaza kubigarukaho mu kiganiro cya kumanywa. Ariko nk'uko mwagiye mubikurikirana, ibi bitero Abarusiya barimo kugaba muri iki gihe ni ibitero byapanzwe neza, byateguwe neza. Ni ibitero barimo kugaba Abanya-Ukraine bagatungurwa kubera ko bazi neza yuko bagerageje guhisha ibikorwa remezo bimwe na bimwe. Uburyo rero Abarusiya barimo kubivumbura ntabwo barimo kubyumva. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iravuga ko yagabye ibitero muri Ukraine ikoresheje ballistic missile ndetse na hypersonic missiles. Bakaba bagabye ibitero ku bikorwa remezo byifashishwa n'igisirikari cya Ukraine. Murabizi ko buri gihe niko babivuga mu itangazo ryabo. Hano bakaba barimo kuvuga ko Iskander 10 zaturutse muri Bryansk, 6 zituruka muri Bryansk mu kindi gice cya Bryansk,
hanyuma Iskander ebyiri, ubwo ni Iskander M zaturutse muri Kursk, ziriko 6 zituruka muri Kursk, ziriko 4 zituruka muri Rostov. No kuvuga ngo bakoresheje ziriko 10 muri iri joro ryakeye. Muri Ukraine rero igitangaza gihari nuko muri ibyo bitero byose abarusiya bagabye kuri Kiev muri iri joro ryakeye, abanya-Ukraine bashoboye kurasa misile imwe ya Patriot. Niko barimo kuripotinga, misile imwe ya Patriot. Muri iyo mvura ya za misile, muri iyo mvura ya za drone, tuzi neza ko air defense system abanya-Ukraine bakoreye za drone, ubu ntabwo zirimo gukurikira drone z'abarusiya, kuko drone z'abarusiya murabizi twabiganiriyeho ziri ku muvuduko urenze kure iz'abarusiya bakoze zishinzwe guhangana nazo. Izo nta nubwo abanya-Ukraine birirwa bazikoresha. Ukuvuga ngo Jerani barazireba zikagenda, cyangwa bagakoresha misile zihenze cyane kurusha Jerani. Mwumva ko rero abanya-Ukraine bamaze kumva neza yuko air defense system zitazapfa kuboneka mu buryo bworoshye, niba banasigaranye na kastoke, ubwo nako kurinda ahantu bavuga ko hari strategique, ha hantu hakomeye cyane, ubwo niho hantu basigaye barimo kurindisha twa misile dusigaye. Hanyuma hano bakaba barimo kuripotinga ibitero bikomeye cyane byabaye mu nyanja y'umukara, aho amato 2 yazaga muri Ukraine yarashwe na drone z'Uburusiya. Aya mato arimo gushya mu nyanja hagati. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya avuga ko aya mato yari yikoreye intwaro zari zizanywe muri Ukraine. Zelensky yashatse kugira Crimea ikidaturwa, none Ukraine yose nigiye kuba ikidaturwa, kubera ko Ukraine idafite inkombe z'inyanja y'umukara. Byukuri ni igihombo gikomeye, sinzi ko abaturage bazabasha gukira inzara. Nibibazo bya petrole na gaze n'ibiki byose byacishwaga muri inyanja, ni ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma muri Poltava indi terminal bita Novaya Pochta, abarusiya bayigabye ibitero mu ijoro ryakeye. Ingiri kwa kumuriro ukomeye cyane, murabizi izi terminal abarusiya bari kuziga ahantu hose, kuko bavuga ko abanya-Ukraine arizo basigaye babikamo intwaro zabo. Hanyuma hano hakabaho amakuru y'ubutasi muri Ukraine. Amakuru y'ubutasi aravuga yuko abarusiya barimo gukora misile zo mu bwoko bwa banderole nyinshi cyane. Izi ni misile nk'uko twaziganiriyeho ziciriritse cyane, ni cruise missile ziciriritse cyane, ariko nanone zigoye cyane ku banya-Ukraine kuzihanura, kuko nk'uko twabivugaga, nk'uko bareba Jerani zigenda bakazireka zikagenda, kubera ko nta misile bafite zo guhangana nazo. Nizi niko bimeze, kuko hano baratubwira yuko izi misile ziba zifite ibiturika bipima kilograma 150, ziba zifite umuvuduko uri hagati ya kilometero 550 na 600 ku isaha. Mwibuke air defense system z'abanya-Ukraine bafite ziciriritse zishobora kuba zahangana n'izi misile, kuko izi misile nazo ziraciriritse, ziri ntago zirengeje $40,000, ziri ku muvuduko birometero 300 ku isaha, ntago zishobora gukurikira. Iyi ni misile iciriritse abanya-Ukraine badafitiye igisubizo. Ikibahangayikishije rero ni iki? Izi misile ni ikibazo gikomeye cyane ku banya-Ukraine, kuko baravuga yuko Uburusiya nibumara gukora stock nini, kuko no kuzikora biroroshye cyane, Uburusiya buzaba bushobora guhagurutsa misile 1000 icyarimwe, nta gihombo barimo kumva. Ibi rero bihangayikishije abanya-Ukraine. Abanya-Ukraine bakaba bategetswe gushakisha air defense system ziri muri aka gaciro, kandi ziri ku muvuduko uri hejuru y'ibirometero 600 ku isaha. Icyo gihe bazaba basenye intwaro nyinshi z'Uburusiya. Uburusiya buzaba busabwa gukora ikintu kirenzeho, gushakisha noneho izirengeje uwo muvuduko, cyangwa se izifite ubundi buryo bwo gukwepana na air defense system z'abanya-Ukraine. Bitari ibyo, intambara bamaze kuyitsindwa. Intambara misile bamaze kuyitsindwa. Uburayi bwayitsinzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayitsinzwe, nta gisubizo gihari. Aho yajya hose gusaba za Patriot, uyu munsi nta gihugu cyamuha Patriot, nta na kimwe cyakora muri stock yacyo ngo kivanemo na misile 2 za Patriot kizihe Ukraine. Misile za Patriot mu stock zizongera kuboneka nko muri za 2035, nabwo kandi intambara nizidakomeza. None ninde muri iki gihe watanga misile ze? Ntawe. Ukraine yamaze gutsindwa intambara ya misile. Hanyuma dukomereze, yamaze kwitsindwa kubera ko iyo ikeneye air defense system z'abanyaburayi, akanako ni ngombwa ko nkagarukaho, mu gihe yo yikorera air defense system z'ubwoko butandukanye.
arizo drone zihanura izindi drone, ari za Pansir, ari za S300, ari za S400, za S500, ibyo bakoresha mu ndege, electronic warfare, ibyo byose abarusiya barabyikorera kandi bihambaye, biri ku rwego rurenze ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu uvuga yuko abanyaburayi, abanyamerika, abanya-Ukraine intambara ya misile bamaze kwitsindwa, bagomba gushakisha ibindi bisubizo. Zelensky aravuga iki? Zelensky aravuga yuko Uburusiya bwahaye Irani amakuru y'ibirindiro by'abanyamerika. Zelensky akomeje kwemeza yuko nakantu nabonye arimo guhuriraho n'abanyaburayi nyuma yuko Donald Trump abihakanye, Rubio akabihakana, abanyaburayi bakomeje kubitsindagira no kubigarukaho kuko barabibona yuko Donald Trump ntabwo arimo kuza ku ruhande rwabo. Kandi ikintu cyatuma n'abanyamerika bategeka Donald Trump gushyira imbaraga kuri Ukraine nuko baba bakonvenki ko Uburusiya bwafashije Irani kurasa ku birindiro by'abanyamerika byapfiriyemo abasirikare b'abanyamerika. Ibi Zelensky arimo kubivuga cyane, ba Ursula von der Leyen, ba Karas, ba Emmanuel Macron, abo bose barimo kwemeza yuko Uburusiya bwafashije Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubihakana. Kuko ni ibintu barimo gushinja Uburusiya babizi neza yuko ibyo Uburusiya burimo gukora abanyamerika babikorera Ukraine. Impamvu rero barimo kubivuga ntabwo ari ukurega Uburusiya ngo buhanwe, ahubwo ari ukugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera imbaraga mu gufasha Ukraine cyangwa zongera imbaraga mu kurwanya Uburusiya. Ibi rero bizagorana cyane kubera ko nkuko twabibonye abanyaburayi bafite ubwoba bwo kwinjira muri dueli mu Bushinwa, ntabwo bashaka kongera guhangana n'Ubushinwa. Murabyibuka Donald Trump akigera ku butegetsi yazanye za tarifu ziwe ku Bushinwa, ibintu birakomera cyane, yumva ko ari uri hejuru. Ageze mu kibazo indani aza gusanga Ubushinwa bufite amaturufu menshi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Birangira Donald Trump ashyize umupira hasi. Uyu munsi rero ntabwo yagaruka muri iyo dueli hatari ikibazo gikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibibazo by'ubukungu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibibazo by'ikoranabuhanga. Bagomba gusubira inyuma bakajya kwitekerezaho, bakazagaruka bongeye kwiyubaka muri ibyo byose. Hanyuma nituvaho ngaho turakomereza hehe? Turakomereza ku itangazo rya CENTCOM rivuga yuko Hormuz ifunguye, amato ari gutambuka. Amato ari gutambuka gute? Hano hari inkuru itubwira yuko bahagaritse ubwato bwa Pakistan bwikorera LNG, babuhora yuko bwaciye ku nkombe za Irani. Babuhora ko bwubahirije amabwiriza ya Islamic Revolution Guard. CENTCOM ikabivuga ko Hormuz ifunguye, amato arimo gutambuka nta kibazo. Ariko reka tubwizanye ukuri, Hormuz ntabwo ifunguye. Hormuz ntabwo ifunguye. Amato yose abanyamerika barimo kubona atambuka ni amato yumvikanye n'abanya-Irani. Nta n'ukuntu wavuga ngo Hormuz irafunguye kandi buri munsi haraswa ubwato cyangwa se amato abiri. No muri iri joro barashe ubwato bwashatse kwishinga. Ibyo ngibyo CENTCOM irimo gutangaza. Nta kuntu bavuga ko Hormuz ifunguye. Igihe cyose Donald Trump ataratinyuka ngo yohereze ingabo ze muri Hormuz, tubona amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'intambara aparitse muri Hormuz arimo gukorera umutekano, amato y'ubucuruzi atambuka neza, ntabwo Donald Trump azigera atubwira ko Hormuz ifunguye. Kandi buri munsi tubona ripoti z'ubwato bwarashwe. Aho hantu ntabwo haba hafunguye. So rero Hormuz ikomeje kuba mbiri igihe cyose abanyamerika batarumva ko ari umuhoro w'abanya-Irani n'abanya-Yemeni, intambara ntabwo iri buze guhagarara kuko iki kintu abanya-Irani bagitsimbarayeho. Hormuz ni yabo, ntawe ihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta n'ijambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwigiraho. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye no kuba Hormuz yagenzurwa n'abanya-Irani, ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari business ikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashaka gusigira abanya-Irani, kuko Hormuz abanya-Irani nibayisoresha bazavanamo amafaranga menshi cyane. Ikindi kandi bizatuma bagira ubushobozi bwo kugenzura amato yose akoresha umuhora wa Hormuz. Ayo bashaka guhagarika bazajya bayahagarika. Igihugu cyose cyagiriye n'abanya-Irani kihaye kubafatira ibihano cyangwa se gufata ibyemezo bitabashimishije, bazajya bafite ubushobozi bwo kuvangura amato yabo no kuyahagarika. Ibyo rero ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ko bisigaraho. Donald Trump yaje muri intambara, ikibazo gikomeye ari nuclear y'abanya-Irani, ikibazo gikomeye ari ubutegetsi bw'abanya-Irani, ballistic missiles z'abanya-Irani na drone zabo. Ariko uyu munsi
ibyo byose byabaye ibibazo bitoya. Ikibazo gikomeye uyu munsi ni Hormuz. Donald Trump abanyayirani bamwemereye bati intambara tuyihagarike, Hormuz tuyifungure, amato ajya atambuka ku buntu. Menya abana musaba na bimwe mu bihano kubivanaho Donald Trump akabyemera, kuko nicyo kibazo gikomeye kuri Donald Trump muri aka kanya. Nta buryo azavuga ko yatsinze intambara abanyayirani hari amafaranga barimo kuvana muri Hormuz, bizaba bigoye cyane. Hanyuma hano ikinyamakuru bita CBS kiravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo bya Iran. Iyi niyo turufu basigaje, kurasa ibikorwa remezo bya Iran kugira ngo barebe ko byacisha bugufi abanyayirani. Ariko se ibi bikorwa remezo bazabirasa gute? Iran ntabwo ifite air defense systems zihambaye ku buryo wavuga ko ibikorwa remezo byabo bizarindwa na air defense system. Ibikorwa remezo byabo, air defense system zabyo, ibikorwa remezo biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibikorwa remezo nk'ibyo biri muri Arabia Saudite, muri Kuwait, muri Qatar na hehe. Ukaba wakwibaza uti Donald Trump na Netanyahu ibi bitero baraza kubigaba kuri Iran babonye icyo kurindisha ibyo bikorwa remezo biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati? Hanyuma hano ikinyamakuru bita The Wall Street Journal kiravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait barimo kuganira ku bijyanye no kuvugurura amasezerano bafitanye mu by'umutekano. Ibirimo gutekerezwaho ni bibiri. Abanyakuwait ngo barasaba yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakaza ibirindiro byazo muri Kuwait, ngo no kuvuga ngo nukuhongera ikoranabuhanga rirenze iryari rihari, air defense systems zirenze izari zihari, umubare w'abasirikari urenze uwari uhari, bakaza kurinda Kuwait nk'abari kurinda ubusugire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kinyamakuru kiravuga yuko iki ari cyo gitekerezo abanyakuwait barimo gutanga. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zititeguye gukora ibyo bintu, zo ziratekereza kugabanya ibirindiro byazo muri Kuwait. Mwarabibonye, Kuwait niyo irimo gukoreshwa kurasa kuri Iran bakoresheje za Atacms na za HIMARS, barasira ku butaka bwa Kuwait. Ibijyanye n'umutekano wa Kuwait bigomba kuvugururwa. Kuwait irabizi neza yuko idafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anytime abashia bo muri Iraq bakwambuka bakayigarurira mu buryo bworoshye. Inayo mpamvu nkeka ko irimo gusaba ko aho kugira ngo abanyamerika bagende, ahubwo bakaza amasezerano bari bafitanye. Aya masezerano ni amasezerano mpamya ko atari abanyakuwait barimo kuyatekerezaho gusa. Ijyanye n'isomo ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba byabonye, ndahamya ko byose birimo kubitekerezaho. Kandi umwanzuro bigomba gufata ni umwe muri iyo ngiyo ibiri. Soit ni ukwirukana abanyamerika bakagabanya ibirindiro byabo muri aka karere kuko nta bushobozi bwo kubarinda bifite. Ubushobozi bifite muri aka kanya ni ukubateza ibibazo. Soit ni ukongera ibirindiro by'abanyamerika bakabyongera ingufu, noneho Iran ikamera nkaho ituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero sintekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri tayari kubikora, kuko nta n'ikintu kirenze rega bahishe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nta kirenze babahishe, nta gisigaye inyuma abanyamerika bafite bazana ahangaha mu burasirazuba bwo hagati. Hari izindi systems z'ubwirinzi bafite tutazi cyangwa se tuzi zitarakoreshwa, usibye ziri mu nzozi za Donald Trump bita Golden Dome. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaza zikirindisha iki niba amaradari akomeye akorana n'ibyogajuru abanyayirani bayashwanyaguza mu buryo bworoshye? Ibyo nabyo ntabwo byoroshye. Kugira ngo bikorwe birasaba kuza bagatsinda Iran bakayisenya, bagashyiraho ubutegetsi bashaka. Icyo kintu cyonyine gishoboka. Hanyuma hano hari video iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga z'Abarusiya na Telegram zabo. Ni video ya drone bita Sukhoi 70 cyangwa se S-70. Iyi drone niba mubyibuka twayiganiriyeho hashize nk'umwaka umwe n'igice. Abarusiya bamaze igihe barimo kuyikoraho. Ni drone iri muri generation ya 6. Iyi drone icyo gihe twayiganiriyeho Abarusiya bayizanye muri Ukraine, iri hejuru muri za Sloviansk. Sinzi niba baratakaje control yayo, sinzi uko byagenze. Icyo gihe murabyibuka ko nabasharinze video hano kuri podcast y'iyi drone barimo kuyirasira. Abarusiya barayirashe naho yaguye barahashakisha, baragenda bahita baharasa. Barahakurikiranye baragenda bahita baharasa, urwego rwo gusibanganya icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye n'iyi drone. Nyuma y'icyo gihe cyose rero iyi drone yongeye kugaragara mu kirere cy'Uburusiya. Iracyari gukorerwa amageragezwa kuko murumva drone iri muri generation ya 6. Ni drone izaba ifite ikoranabuhanga mu by'ukuri
Abarusiya bamaze igihe bayikoraho kuko nguko mu byumva ni drone y'ikiragano cya gatandatu, generation ya gatandatu. Ni drone izaza ifite ikoranabuhanga rihambaye. Iyi drone icyo gihe nikoraho ikiganiro ndumva hari ubushakashatsi nari nayikozeho ntarimo kwibuka muri aka kanya. Ndaje nshakisha icyo kiganiro ndaza kongera nkibasharinge wenda ndaza kugishyira inyuma y'ikiganiro kiza gukurikiraho cyangwa se inyuma y'ikiganiro cya nijoro. Ariko ni drone igomba guhangayikisha NATO kuko drone y'ikiragano cya gatandatu murabyumva ntabwo iri ku rwego rwa Ukraine, ntabwo iri ku rwego rw'intambara ya Ukraine. Abarusiya bafite intwaro nyinshi zitajya zikoreshwa muri intambara ya Ukraine. Harimo za Su-57, harimo ibifaru by'ubwoko bwinshi cyane, hari intwaro zihambaye Abarusiya batajya bazana muri intambara ya Ukraine. Nkuko n'abanya-Iran bakoresha Shahed 136 kandi bafite drone zirenze Shahed kure cyane abanyamerika bataramenya ngo zikora ziti zizaza mu gihe cya nyazo. N'Abarusiya rero bafite intwaro nabo bahisha NATO nkuko n'abanyamerika batazanye za F-35, izo bitango ni za Gripen na za Rafale ntizize, na za Su-57 ntabwo zirwana hanga muri Ukraine. Bibutsa kurayikinga, gusharinga, gukomentinga kuko ni ingenzi cyane. Hanyuma abashyashya kandi kuri sabu n'akazogera kugira ngo tujye tubana ibihe byose. Duhereye mu burasirazuba bwo hagati nkuko nari mbivuze, murabyibuka ejo hiriwe inkuru zivuga yuko Donald Trump ari gutegura ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Ibinyamakuru by'abanyamerika birimo The Washington Post, The New York Times byandikaga yuko Donald Trump agiye kubura ibitero bizamara ibyumweru, ibitero bizibanda ku bikorwa remezo bya Iran. Bavugaga yuko ibi bikorwa remezo bigiye kuraswa kugeza Iran yemeye kumva ibyo Donald Trump arimo kwisaba. Ibingi bikaba byaranaherekejwe na warning yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga abanyamerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kuhava mu maguru mashya kubera ko umutekano wabo utizewe. Urumva ko byari nk'ikimenyetso cy'uko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byegereje, byari ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora akantu. Ndetse niba murabyibuka muri podcast ya nijoro twabiganiriyeho, inkuru zavaga muri Iran zavugaga yuko igisirikare cya Iran kiryamiye amajanja kuko hari ibimenyetso byinshi birimo kugaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubura ibitero. Abanya-Iran muri uko kwitegura ibitero ariko ntabwo bigeze barekeraho gucunga Hormuz bakomeje kwicungira hafi kuko mu ijoro hari ubwato bwikoreye petrole abanya-Iran barasheho. Byumvikanishaga yuko nta n'ibiganiro birimo kujya mbere, nta kiri kujya mbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Abanya-Iran baracyahagaze aho bari bahagaze, abanyamerika nabo baracyarimo kugerageza kureba ko babatsimbura aho hantu bahagaze. Icyagaragaraga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateganyaga gukoresha ingufu. Jewe ndetse mbyutse muri iki gitondo ntekereza ko nibone ripoti z'ibitero by'abanyamerika mu bice bitandukanye bya Iran. Natekerezaga ko nibinagaruka noneho kuri inshuro bari buze kurasa na Tehran. Mu gitondo mbyutse mfunguye telefone, icyambere nabonye ni True Social ya Donald Trump. Donald Trump yongeye aba Donald Trump. Ati nyuma yuko twateganyaga ibitero biremereye kuri Iran, abanya-Iran byabateye ubwoba bahitamo kwemera ibyo turimo kubasaba. Donald Trump ati Iran yemeye gufungura Hormuz nta mananiza nta mabwiriza. Bivuze yuko amato agiye gutangira gutambuka muri Hormuz nta gusora nta no guhabwa amabwiriza. Ibi rero nkuko Donald Trump abivuze no gutegereza tukaza kubireba kuko avuze yuko bagiye guhita binjira mu biganiro, akaba yizeye ko ibyo biganiro kuri inshuro bibuze gutanga umusaruro. No gutegereza tukareba ibyo abanya-Iran bari buze kuvuga kubera ko ngewe sintekereza ko abanya-Iran bava kuri Hormuz mu buryo bworoshye. Murabyibuka ko no muri MOU bari bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hormuz yari gufungurwa mu minsi 60. Amata agatambuka ku buntu mu minsi 60 y'ibiganiro, ariko agatambuka aca aho yeretswe n'abanya-Iran. Icyatumye Donald Trump agaruka mu ntambara nuko hari amato yangaga guca mu nzira abanya-Iran bayeretse, agaca muri koridoro ngo abanyamerika bayeretse. Ubwo abanyamerika bavugaga ko barimo kwescotinga amato arimo gutambuka tubahirije amabwiriza y'abanya-Iran. Murabyibuka hari amato menshi yaharasiwe. Donald Trump mu gisebo cyinshi biba ngombwa ko agaruka mu bitero kuri Iran. None kuri inshuro atabanya-Iran bemeye gufungura Hormuz. Jewe siko mbitekereza. Ndatekereza ko Donald Trump yagarutse kuri ya masezerano ya MOU. Abanya-Iran bamwemereye gufungura Hormuz mu gihe barimo kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kwifungura kose amata agomba gutambuka aciye aho abanya-Iran bayeretse. Amata azanyuranya n'ibyo ngibyo n'ubundi abanya-Iran bazakomeza kuyarasaho kuko abanya-Iran bavuga yuko muri icyo gihe barimo kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Hormuz izaba ifunguye ariko nyuma yaho bagomba kwishyuza serivisi, ntabwo ari imisoro. Ntabwo ari imisoro yo gutambuka, ni serivisi zitangwa n'abanya-Iran kurindira ayo mato umutekano. Hari ibyo bavuga ngo ni assurance y'ubuzima, kuko ubwato bushobora kuhanyura bufite ibyorezo bikaba byagera muri Iran no muri za Oman na hehe. Hagomba kuba rero hari ubwishingizi bw'ibyo byorezo bishobora guterwa n'amato. Bagerageza guhimba utuntu twinshi dutuma binjiza amafaranga. Utwo ngutwo rero abanya-Iran byanze bikunze bazadusoresha. Donald Trump sinzi kimuhagaritse, avuze yuko ari ku busabe bw'abanya-Iran n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Ngenda hamya yuko Iran nta busabe yigeze itanga. Ubusabe n'ubw'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, kuko umwe mu bari mu nteko ishinga amategeko ya Iran yatanze warning ku mugoroba. Aravuga ati abanyamerika ibyo muri gutekereza byose umenye yuko kuri inshuro nimuza mukarasa ku bikorwa remezo byacu, turaza kurasa ku bikorwa remezo by'akarere kose, turenge n'akarere. Ibihugu byose biri gukorana namwe, turaza kurasa ku bikorwa remezo byabyo. Yari warning ikomeye cyane. Nge mpamya ko ibi bihugu ari byo byashyize pressure kuri Donald Trump. Bamushyize kuri pressure ikomeye, kuko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye kubarindana n'ibikorwa remezo byabo. Kandi ku rundi ruhande Iran yaberetse yuko nta mikino, ntabwo izarindimuka yonyine, bazarindimukana nayo. Aba bami rero bo muri aka karere bakomejwe na petroli, bakomejwe n'idolari binjiza kubera igitoro na business zibera muri aka karere, ntabwo bashobora kuzibona zirindimuka. Ari nayo mpamvu mpamya ko Donald Trump icyo yakoze yagarutse kuri aya masezerano ya MOU nyuma yo kubona yuko gufungura Hormuz mu buryo byifuzamo bidashoboka. Hari n'ibinyamakuru birimo kuvuga yuko Donald Trump bamuhaye warning mbere yo gutangiza ibitero. Abajenerali bakomeye bamuhaye warning, baramubwira bati kugira ngo utangize intambara kuri Iran, icyambere ugomba kubanza gukora no gufata Hormuz. Kandi gufata Hormuz kugira ngo tubigereho dukeneye ibihumbi magana by'abasirikari n'ibikoresho birenze n'ikoranabuhanga rirenze. Ibyo nubasha kubikora, uzatekereza noneho kurasa ku butegetsi bwa Iran, uzatekereza noneho ku bijyanye no guhindura ubutegetsi muri Iran. Ariko mu gihe utarabikora, shyira baro hasi. Donald Trump abaca amazi, yumva inama za Netanyahu zamubwiraga yuko abaturage bamutegereje nka Mesiya. Ubundi atangiza ibitero bye, ahura n'uruva gusenya atarabasha gusohokamo n'uyu munsi. Ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ahangaha ikinyamakuru bita The New York Times cyanditse inkuru ku bitero by'abanyamerika byabaye muri Kashmir. Ibitero navuzeho ejo bundi byahitanye abasivili, byahitanye urugo rwose, umugabo n'umugore n'abana babo. Ni ibitero ngo abanyamerika bakoreshejemo bombe ziremereye. Nyuma yaho misile za Tomahawk na zira za JASSM zishiranye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwarabibonye ko ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuhuraga ibitero zakoresheje cyane amabombe Atacams na za HIMARS, kubera ko ntago bashaka gukomeza gukora kuri stock yabo. So rero muri izo bombe bakoresheje ziremereye, nabonye n'amafoto yashyizwe hanze n'iki kinyamakuru cy'abanyamerika, inyubako ahantu yari iri habaye nk'ikibuga. Bombe yaraje irasiza wagira ngo ni ikibanza bagiye kubaka inzu. Ibi ni ibyaha by'intambara bikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So rero navuga ko ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran turi buze gusobanukirwa uko bimeze tumaze kumva icyo abanya-Iran barimo kubivugaho. Ese bemeye gufungura Hormuz nkuko Donald Trump arimo kubivuga? Reka dutegereze twumve ibyo Garibaf ari buze kuvuga. Hanyuma tukiri mu burasirazuba bwo hagati, intambara ya Arabia Saudite, Yemen n'abashia bo muri Iraq ntabwo ndi witindeho kuko nta nkuru ziri kuvugwa muri iki gitondo, ariko situation iracyari yayindi. Babel Mandeb iracyafunze kuri Arabia Saudite. Ibisubizo byose cyangwa se ibyo Arabia Saudite iri kugerageza byose ngo irebe ko ya challenging abahutis ntabwo birimo gukora. Ejo bundi bavuze ko babonye coalition y'ibihugu 40, ariko nta gihugu na kimwe kirajya imbere ngo kivuga ibyo cyiteguye gukora ahangaha mu nyanja itukura cyangwa se muri uyu muhora wa Babel Mandeb. Yewe nkuko nabivuze bizantangaza cyane Arabia Saudite nibona ibihugu biza kwitabara ahangaha mu nyanja itukura cyangwa se muri Babel Mandeb, kuko na Biden yaratabaje ari muri NATO, atabaza ibihugu bya NATO, ari boss wa NATO, abura n'umwe mutabara. Arabia Saudite nibona bayitabara bizantangaza, nzayikurira ingofero rwose. Bikaba binatangaje uburyo bajya gucana umuriro batazashobora kuwizimiriza. Ni gute barimo kwishora ku bahutis badashobora kubametriza ubwabo, bazi neza ko
uruhande barimo rufite ikibazo cy'intwaro n'ikoranabuhanga na air defense system. Mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya turahera ku bitero by'iterabwoba abanya-Ukraine bagabye i Moscow bashaka kwica General Alexander Chaiko. Alexander Chaiko ni General Vladimir Putin aheruka gushyiraho ngo ahangane n'ibyogajuru bya Elon Musk n'ikoranabuhanga ryiwe, akaba ayobora izo bita Aerospace Forces. Aerospace Forces sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ubizi nambwire muri comment uburyo nabivugamo. Ni ingabo zirwanira mu isanzure, ni ingabo zirwanisha ibyogajuru, ni ingabo zirwana muri yagita gute mu Kinyarwanda, nimumbwire muri comment. Mumbwire muri comment. Uyu mu general rero akaba yari afite isabukuru, mu birori by'isabukuru yiwe abanya-Ukraine bakaba bari bapanze kumwica. Byagenze gute? Abanya-Ukraine bohereje umukobwa ufite aka box yateguye kameze nk'impano ari buze guha General Chaiko. Ageze ku miryango yahaberaga ibirori, abari bashinzwe umutekano bashaka gusaka package yari afite. Ubwo bashakaga kwisaka rero birashoboka ko uwari uri kumukoresha bari hafi aho ngaho yahise ayituritsa. Uyu mukobwa araturika apfa na bamwe muri abo basirikare bashakaga kumusaka, kuko hano baravuga ko hapfuye abantu bangahe, hapfuye abantu 3, abandi benshi barakomereka. Uyu mukobwa we yarashwanyaguritse kuko bavuga ko ukuboko kwe bagusanze muri metero 15 uvuye ku muryango wahaberaga ibirori. General Chaiko n'abandi ba general of course murabyumva ko bo bari kure. Ibitero bya Ukraine ntago byabagezeho, ariko byakomerekeje abantu benshi. Uko mubyumva rero ni ibitero abanya-Ukraine bari bapanze, uyu munsi bari bawuzi neza, ariko bakubise squat. Icyo dutegereje no kumva ibisubizo by'Uburusiya ni ibihe, ko n'ubusanzwe hari ukwihorera gukomeje muri Ukraine. Ukraine bamaze kwivana ku nkombe z'umukara, Kiev iri kuraswaho amanywa nijoro, ndetse umuntu akaba yanavuga yuko Zelensky yongeye gufungura indi miryango, yongeye gufungurira Vladimir Putin imiryango yo kugaba ibitero kuri target atari gutekerezaho zigiye kwihutisha intsinzwi ya Zelensky. Muti yo target ni iyihe? Abanya-Ukraine murabizi mu Burusiya bamaze igihe barimo kurasa kuri warehouse bita ngo ni Wildberries. Izi warehouse zikaba zibamo ibicuruzwa online, ni warehouse za gisivili. Izi ngizi abanya-Ukraine bamaze igihe barimo kuzirasa, abanyaburayi bakabafana. Barazirashe i Moscow, abanyaburayi barafana, abanya-Ukraine barashyikirwa, barazirasa muri St Petersburg. Ubamaze kurasa izi warehouse zigera kuri 5 niba zitarenga. Abanyaburayi batamagana bafana. None mu bitero byabaye mu ijoro ryakeye muri Ukraine, Abarusiya batangiye kurasa ku masoko, batangiye kurasa nabo ku bubiko burimo ibicuruzwa online muri Ukraine. Ububiko cyangwa se za warehouse wagereranya na ziriya Wildberries barimo kurasa mu Burusiya, nazo ziri gucunga umwotsi mwinshi cyane. Ibi rero impamvu mvuze yuko bishobora kwihutisha intsinzwi ya Zelensky n'abamuri inyuma, nuko Abarusiya bagiye gutangira kugaba ibitero ku bikorwa remezo bikora ku buzima bwa buri munsi bw'abasivili, kandi bitandukanye no mu Burusiya bashobora kwiyaranja bakaba basimbuza ibyo bicuruzwa. Abanya-Ukraine bo ntago bashoboye gukora ibyo bintu, nta naho kubicisha bafite, nta nkombe z'inyanja y'umukara bagifite. Amakamyo yose arimo kugerageza kwambuka muri Ukraine arimo kuraswa. Mu by'ukuri Abarusiya nibatangira kurasa kuri ubu bubiko, harimo n'ububiko bw'ibiribwa, abaturage baraza gutangira guhura n'ibibazo bikomeye. Ntago abaturage noneho bari buze kuba bategereje ikibazo mu gihe cy'ubukonje gusa, ibibazo baratangira guhura nabyo ubu ngubu nyine. Haratangira kuza ibibazo by'ibiribwa, ibibazo by'imiti, ibibazo by'ibikenerwa bya buri munsi. Dukomereze noneho kuri Zelensky urimo kugaba ibi bitero mu Burusiya, abizi neza yuko Uburusiya uri buze kumwihoreraho, kandi akabigaba abizi neza yuko nta bushobozi bwo guhagarika ibitero by'Abarusiya. Uyu Zelensky ku munsi w'ejo murabyibuka ko mu maganya menshi yari yavuze yuko muri ballistic missile 10 Abarusiya bohereje yashoboye guhanuramo kamwe gusa, kubera ko nta misile za Patriot bagifite ahangaha muri Ukraine. Asaba abanyaburayi kwihutisha ibyo bamwemereye. Arababwira ati ibitero by'Abarusiya birakaze kandi igihe cy'ubukonje kiregereje. Zelensky arabivuga ariyikiriza, ntihagira n'umwe umusubiza. None muri iki gitondo yafashe video arongera bisubiramo, avuga yuko izo misile za Patriot bafite zitagomba kubarizwa mu bubiko, zigomba kuzanwa muri Ukraine ku mirongo y'urugamba zikarinda abaturage. Zelensky arashinja abanyaburayi yuko uko batinda kumuha izi misile birimo gutuma abaturage ba Ukraine bicwa mu bitero by'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo Zelensky ntabwo ashaka kumva ko ari we kibazo. Abantu bapfuye muri ibi bitero cyangwa se bakomeje gupfa mu bitero by'Uburusiya ari kubashyira ku banyaburayi.
mu gihe uwahoze ari press secretary wiwe arimo gusaba imbabazi abaturage ba Ukraine, arimo gusaba Imana imbabazi. Yavuze yuko igihe cyose yagiye kuryama asenga asaba imbabazi kuba yarigeze kuba muri team ya Zelensky, yanze ibiganiro bya Istanbul muri 2022, yashoye igihugu mu ntambara ikigejeje aho kigeze uyu munsi. Yicuza kuba yarigeze kuba muri team ya Zelensky. Ibi ni ibintu abanya-Ukraine batavugaho ubu ngubu, ariko njye mpamya yuko mu gihe gito kiri imbere bagiye gutangira kubivugaho. Ndetse na Zelensky ubu nibwo agiye gutangira kubona umwanya we uwari wo. Yibeshye ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi n'abanyamerika, yibeshye ku gaciro. Yigereranya na Israel, yumva ko abanyaburayi bashobora kumurwanirira nk'uko barwanirira Israel. Ibi igihe kirageze yuko Zelensky atangira kubibona. Arabizi neza ko mu bubiko bw'abanyaburayi hari za patriote ziharyamye, ariko abanyaburayi ntabwo bashobora kuzimura. Atabaze tuzarinda tugera mu gihe cy'ubukonje. Ukraine nta gisubizo cya air defense system irabona. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukubitwa izakabwana mu burasirazuba bwo hagati, ibirindiro barimo kubisenya indege bazimaze, abanyamerika bari guhunga, bari kuva mu ntambara mu gisebo cyo ku rwego rwo hejuru, ni gute izo air defense system ari Zelensky ugiye kuzibona? Abanyamerika bagiye kubanza bubake air defense system z'abanya-Arabia Saudite, z'abanya-Kuwait, z'abanya-Qatar, z'abanya-Bahrain, zahagendeye n'iz'abanya-Israel, burugeri buzuza izo stoke. Abanyaburayi ntabwo bashobora gukora kuri stoke zabo, ntibishoboka. Hanyuma nituva kuri Zelensky turakomereza kuri ninde bavuze ibi ngibi. Umujyanama wa Zelensky bita Flash yavuze ati Abarusiya cyangwa se igisirikare cy'Uburusiya kimaze igice cy'umwaka kirimo gutegura ibitero byo gusenya ibiraro bya Ukraine. Ibikorwa remezo birimo gusenyuka muri Ukraine, ibiraro biri kuhagendera. Cya kiraro twavuze ku munsi w'ejo cyo muri Zakota, iki kiraro bagishyize hasi ku buryo nta modoka zirimo gutambuka, kugira ngo abanya-Ukraine bongere bagikoreshe, nko kongera kubaka bushyashya. Ibi ngibi ni Zelensky wabikoze. Murabibona Donald Trump ararasa ikiraro muri Iran, ibihugu byose bikamwamagana, ariko Vladimir Putin ararasa ibiraro muri Ukraine ntawe uvuga, kuko abanya-Ukraine turabizi neza ko barimo guhiga ikiraro cya Kerch cyangwa se kiraro cya Crimea. Turabizi neza ko abanya-Ukraine barimo guhiga ibikorwa remezo bya gisivili hirya no hino. Abanyaburayi ukubibona bakaryumaho. Ntago waza gufana ko Ukraine irimo kurasa za wet barrels, tuzi neza ko zari warehouses z'ibicuruzwa bya gisivili, ngo uyu munsi uze gusakuza ngo Abarusiya barashe isoko muri Ukraine. Nukuryumaho. Turakomereza kuri drone yacanze abanya-Ukraine. Nkuko Flash akomeza bivuga, aravuga yuko hari drone nshya abanya-Ukraine barimo gukoresha, ngiyo muri kuyireba ku ifoto. Baravuga yuko iyi drone yabacanze. Ntago bazi imikorere yayo, bagerageje kuyihanura ngo barebe uburyo ikozemo, barebe niba ari Rusiya cyangwa se niba ari iziri kuva mu bindi bihugu. Ntago barashobora kuyihanura cyangwa se kuyijaminga. Naka drone kabacanze. Kuva rero kabacanze, murabyumva natwe ntago turasobanukirwa akariko. Nge nkazanye hano kugira ngo mumenye yuko ako kantu gahari, tuzakamenya mu bihe biri imbere. Ushobora gusanga ariko gasitari kagiye kuyobora intambara muri iki gihe kiri imbere. Hanyuma dukomereze ku bitero byabaye kuyo bita Rozetka. Rozetka iyi ni logistic warehouse imeze nka zimwe z'Abarusiya za wet barrels, barashaha ngaha i Kiev, yabagamo ibicuruzwa online. Aho niho Zelensky arimo kujyana igihugu. Dukomereze kuri Starlink irimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Igura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko murabizi niyo yari iyoboye. None kuri uyu munsi iyo wagereranya nayo y'Abarusiya yatangiye gukora. Abanya-Ukraine baravuga yuko Abarusiya barimo kubona amakuru yose ibiri kubera muri Ukraine isaha ku isaha, ndetse drone zabo zaba izica mu mazi, zaba izo mu kirere, zaba robo zo hasi ku butaka, zatangiye gukoresha constellation ya drone, constellation y'ibyogajuru by'Abarusiya biri muri orbit yo hasi. Ibi byogajuru biri muri kilometero zingahe? Kilometero 550 uvuye hano hasi ku butaka, ariko birareba hasi bigatanga amakuru ku gihe. Ari nayo mpamvu abanya-Ukraine barimo kuraswaho ntibamenye uburyo ibintu byagenze. Abarusiya bafite amakuru yose. Elon Musk rero waruyoboye isi, Abarusiya bagiye kumusimbura, kandi service zabo mwibuke ziba ziri ku giciro cyo hasi. Nituva ngaho kuri Starlink y'Abarusiya niko turi buze kuba tuyita muri iki gihe, ariko bari kuvuga ko ari projet bita
ngo ni biro 1440. Hanyuma dukomereze noneho ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba hano baratubwira ko muri Zaporizhia ingabo z'Uburusiya zigaruriye agace bita Rubitskoye. Reka tujye ku makarita tureba ahantu aka gakarita cyangwa se aka gace gaherereye. Tugiye kureba ku makarita duhereye muri Kharkiv kuko ndabona muri iki gitondo abanyamerika noneho bapudetinze byinshi bahereye muri Kupiansk. Kupiansk ni mu ndebera uburyo ibintu bihagaze mw'abantu. Nibuke gukanda kuri sub abashyashya abasangwa no kurayikinga no gusharinga no gukomentinga podcast yacu igakomeza kwaguka. Hanyuma ndagira ngo mu ndebere uko ibintu bihagaze muri Kupiansk. Ingabo z'Uburusiya rwagati mu mujyi na twa tudomo turacyarimo mu bice abarusiya bataragiramo nkuko abanyamerika barimo kubigaragaza. Harimo tudomo tw'ingabo z'Uburusiya. Utwo tudomo nkuko nabibabwiye ntabwo ari ingabo z'Uburusiya zagotewe aho ngaho. No updating amakarita ugendera ku mabendera. Ntabwo ari kuvuga ko abarusiya bafite ako kadomo bafite kara kadomo. Abarusiya bafite ibice binini by'umujyi wa Kupiansk. Bafite ibice binini by'umujyi wa Kupiansk ubundi utudomo turimo n'utw'abanya-Ukraine. Nituva muri Kupiansk turakomereza noneho hepfo ya Kupiansk. Dukurikire uruzi rwa Oskol. Murabona ko cya gice cyo hagati cyamaze kuzura umuhondo. Cya gice cyinjiragamo indani. Abakurikirana aya makarita tujya tuganira munsi ku munsi, tujya turebera hamwe amakarita, murabyibuka ko icyo gice cyose muri kubona cy'umuhondo cyari ubururu. None abarusiya barimo kugenda begera uruzi rwa Oskol ndetse n'ako gace bita Kupiansk Vurzovye. Murabona ko hano abanyamerika barimo kuvuga yuko habayeho infiltration y'abasirikari b'Uburusiya muri aka gace. Ariko aka gace Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yamaze gutangaza yuko kafashwe n'ingabo z'Uburusiya. Kupiansk ibintu biri kugenda bisobanuka gahoro gahoro. Nitugera hepfo y'ibyo bice twabonaga biri hakurya y'uruzi rwa Oskol hepfo ya Kupiansk, turajya hepfo noneho hepfo cyane. Hamwe Vladimir Putin yavuze yuko ingabo z'Uburusiya zirimo kugota abanya-Ukraine 5,000. Murabona ko bari hakurya y'uruzi runini cyane. Urwo ruzi kurwambuka ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kurwambuka, ari nayo mpamvu Vladimir Putin yavugaga ko aho h'ubururu ari hakurya y'uruzi. Abarusiya barimo kugenda basunika, harimo abasirikari ba Ukraine 5,000. Murabona ko naho imihondo irimo kugenda iza yegera uruzi rwa Oskol. Abashyashya muri hano, umutuku ni ibice byigaruriwe n'Uburusiya, umuhondo ni offensive y'Abarusiya, ubururu ni offensive y'abanya-Ukraine. N'umweru ni ibice bifitwe n'abanya-Ukraine. Ahangaha murabibonye biri kugenda bisobanuka naho. Turakomereza mu byerekezo bya Konstantinivka. Hano ndabona abanyamerika batwimye update yo mu byerekezo bya Limani kuko murabyuka ko muri ibyo bice naho abanya-Ukraine bamerewe nabi. Ugendeye kuri ripoti zitangwa n'abarusiya barimo gukurikiranira urugamba hafi, ibi byerekezo ingabo za Ukraine zimerewe nabi. Turamanuka noneho tuze muri Konstantinivka. Konstantinivka murabibona ko n'abanyamerika barerekana yuko umuhondo wamaze kwinjira muri Alexeyevo Druzivka. Intambara tayari yamaze kugera mu gasantre ka mbere ka Druzivka. Nimureba ku rundi ruhande ruguru ya Sofivka, murabona ko ingabo z'Uburusiya ziri kuzamuka zica ku rundi ruhande rwa Druzivka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Uwo muhondo urimo kuzamuka ni ikibazo gikomeye cyane kuri Druzivka. Ni ukuvuga ngo Druzivka abarusiya baturutse za Chasiv-Yar, baturutse muri za Konstantinivka bakazamuka no muri ibyo byerekezo, Druzivka iraza kuba yatawe hagati, baraza kuba bayizengurutse. Haraza kuba hasigaye Kramatorsk na Sloviansk. Tuberekeza noneho mu byerekezo bya Pokrovsk turebe uko situation imeze. Murabibona ko udusantre twose abanya-Ukraine bari baragerageje kwihagararaho, utu dusantre twamaze kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya zirimo gusatira Drobopilia ndetse zamaze kuyigeramo. Aha ni ingenzi cyane kubera ko abarusiya nibamara kuhigarurira, ka gace mwabonye karimo kuzamuka gaca inyuma ya Druzivka kazahita gafatana n'ibyerekezo bya Drobopilia. Bakomeze kuzamuka baciye inyuma ya Kramatorsk na Sloviansk bagana ku gasantre kari inyuma majyaruguru ya Sloviansk bita Izium. Ubu ngubu ibintu byatangiye gufata irangi muri ibi byerekezo, byatangiye gusobanuka. Hanyuma aho ibintu bikomeje kugorana ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya nk'uko turi kwibona ku ikarita, ni mu byerekezo bya Dnipropetrovsk uhereye muri Novopavlivka murabibona ko usibye kuba abarusiya bakora ku mujyi, uduce twose bari barigaruriye twamaze kuba ubururu. Bivuze yuko abanya-Ukraine bongeye kutwisubiza.
muri ibyerekezo bya Novopavlivka. Ivanivka murabona yuko hafi ya yose abarusiya bari barayifashe, ariko abanya-Ukraine barongeye barayisubiza nk'uko abanyamerika barimo kubigaragaza. Iyi ni map y'abanyamerika. Ahangaha mu by'ukuri umuntu yatanga credit ku ngabo za Ukraine kumanuka kugera muri Verikhomi-Kailivka. Verikhomi-Kailivka naho murabona ko munsi yaho haracyari utuntu tw'utudomo, ariko na offensive z'abarusiya zongera kugaruka zizamuka zigana kuri uyu mujyi abarusiya bari bagezeho bari hafi kuwufata. Abanya-Ukraine bagakora contre attaque nk'uko biri kugaragara kuri iyi map. Nituva aho ngaho rero mu byerekezo bya Verikhomi-Kailivka, mwibuke Ivanivka, Novopavlivka ni mu byerekezo bigana muri Dnipropetrovsk. Ugeze ahangaha za Verikhomi-Kailivka uba bamaze kwinjira muri Zaporizhzhia mu byerekezo bigana mu mujyi wa Zaporizhzhia. Urahera kuri Verikhomi-Kailivka, noneho munsi ya Verikhomi-Kailivka mu byerekezo bya Huriapol murabona ko ingabo z'Uburusiya tayari zamaze kugera ku mujyi wa Marato ku Macha. Ingabo z'Uburusiya zikomeje gukataza zigana kuri ya muhanda umanuka uza muri Orikhiv. Hariya muri iriya rompwe hari akantu k'agasantre ingabo z'Uburusiya zishaka kwigarurira kugira ngo zice supply yose y'abanya-Ukraine yazaga kubafasha mu byerekezo bya Marato ku Macha na Orikhiv. Ku kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ikibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran aho kigeze muri aka kanya, Donald Trump yahagaritse ibitero. Abanya-Iran nabo ntago barimo kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye gukurikiranira hafi ibiri kujya mbere mu muhora wa Hormuz. Ubwato burimo gutambuka butubahirije amabwiriza yabo, abanya-Iran baraburasaho, ndetse abanya-Iran bakomeje guhakana ibyo Donald Trump yavuze ko hari icyo bumvikanye kuri Hormuz, ko abanya-Iran bemeye gufungura Hormuz. Ibyo ngibyo muri Iran bakomeje kubihakana, ariko birasa naho hari ibiganiro biri kujya mbere, kubera ko ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kwandika yuko mu minsi ibiri ishize Arigaci yagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'abanya-Katari, abanya-Arabia Saudite n'abanya-Pakistan, kandi murabizi bo bahuza muri iki kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ndetse bakavuga no kuri telefone ya Donald Trump n'umwami wa Arabia Saudite, bakavuga ko uyu mwami wa Arabia Saudite yabajije Donald Trump igisubizo afite ku bitero by'abanya-Iran. Ibyo bimwe nababwiraga, ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, iyo Donald Trump arimo gutegura ibitero bikomeye yavuze ati ndaza kurasa Iran bikomeye, ndasenya ibikorwa remezo, ndakora ibi nibi, ndabohereza mu kinyejana cya kera. Ibi bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bibaza Donald Trump biti twebwe ni ikihe gisubizo udufitiye? Ibitero by'abanya-Iran bari buze kutugabaho urabihagarika ute? Ni gute uri buze kubiturinda? Iki gisubizo rero kugeza kuri uyu munsi Donald Trump ntacyo afite, kuko ababwije ukuri ababwira ati nta buryo bwo kubarinda buhari. Niba nta buryo bwo kubarinda buhari rero nabo baramubwira bati iyo ntambara yihorere. Pressure iri guturuka muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ntabwo iri guturuka muri Iran. Abanya-Iran bakomeje guhakana yuko nta kintu bigeze basaba Donald Trump, ndetse bagakomeza no gushimangira yuko Hormuz nta kintu bigeze bayiganiraho na Donald Trump, iri mu bugenzuzi bw'abanya-Iran. Ubu ngubu naho ibintu bigeze, abanya-Iran bari kuganira n'abanya-Oman ku bijyanye n'uburyo bwo kugenzura Hormuz. Bakavuga bati imutekereze yuko ibyo turi kuganira na Oman ari ugufungura Hormuz, wamata atambuke ku buntu, mu buryo bwo kuyimanaginga. Hormuz iracyafunze, igihe cyose Donald Trump atarumva yuko ntaho ahuriye nayo, Hormuz irafunze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwumva ko rero ibibazo biracyari ibibazo, abanya-Iran baracyarimo gucungira hafi Donald Trump, barimo kureba move ziwe. Igihe cyose arimo kuvuga yuko nibatumva ari buze kubagabaho ibitero no baramwibutsa ibyo bashobora gukorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanya-Iran bakomeje kuvuga yuko bafite intwaro zikomeye kurenza izo bakoresheje mu gihe cy'iyi ntambara y'iminsi 40 cyangwa se no muri ibitero byo kurasanaho na Donald Trump birangiye mu minsi mike ishize. Ndetse bakanabwira Donald Trump yuko bafite target nshyashya. Narasa ibikorwa remezo byo muri Iran, ntabwo ari ibikorwa remezo byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bizabigenderamo gusa, ahubwo n'ibihugu byose byegeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se birimo kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaraswaho. Kubw'izo mpamvu ibihugu birimo Bulgaria yari yemereye abanyamerika gukoresha ibirindiro byayo. Ibihugu birimo Bulgaria, Ukraine, Ubufaransa, Ubwongereza, ibi bihugu ku munsi w'ejo nabyo byaganiriye na Arigaci, yaganiriye na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu mu masaha atandukanye. Ibi bihugu byamwijeje yuko bitifuza kwinjira mu ntambara na Iran, ndetse ko bitazongera kwivanga mu bitero byo kurasa kuri Iran.
iyi ntambara nta buryo utavuga ko abanyarani barimo kwitsinda mu buryo bweruye, kandi noneho ikirimo gutangaza isi cyangwa se abarimo gukurikiranira hafi ibiri kubera muri iyi ntambara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite bije ya gisirikari iruta ibindi bihugu byose bisigaye ku isi byiteranyirije hamwe. Icyo gihugu gifite bije ingana gutyo cyananiwe gupfukamisha abanyayirani. Icyo gihugu gifite bije ingana gutyo cyananiwe kurinda ibirindiro byacyo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, cyatangiye guhungisha abasirikari bacyo. Ubu ni ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo kurindimuka mu maso yacu tubireba, amateka ari guhinduka tuyareba. Donald Trump ejo bundi umujinya waramwishe avuga ikintu cy'ukuri nuko kitanditsweho cyane kubera ko ukuri murabizi kwigendera gahoro gahoro. Yaravuze ati iyi ntambara impamvu irimo kutugora nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayobowe n'ibigwari. Iyo haza kubaho perezida ufite imitekerereze nk'iyanjye cyangwa se ufite ubuhangange nk'ubwanjye, iyi ntambara twari kwirwana kera kandi yari kutworohera kwitsinda. Ibyo bintu nibyo. Abanyamerika baje mu gihe kitari nyacyo, baje muri kontreta. Iyo baza kuza ikoranabuhanga rya drone ritaratera imbere, intwaro ziremereye zigifite agaciro, amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite agaciro, indege zihambaye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigikanganye ku isi, iyi ntambara bari kwitsinda mu buryo bworoshye. Ariko uyu munsi utuntu duto ka drone k'ibihumbi 20 by'idolari karajegeza ubwato abanyamerika bashoyeho amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari, ubwato bugahunga. Ibirindiro abanyamerika bashoyeho amamiliyari, amaradari abanyamerika bashoyeho amamiliyari n'amamiliyari, bizeye neza ko bizabafasha gukontorora akarere, ubu ngubu byabananiye kubirinda, barimo kubita inyuma bakirukanka. Iki ni igitangaza turimo kubonera muri iyi ntambara, ni ibintu tutigeze tubona kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi noneho nongere mbisubiremo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratsinzwe mu ntambara zose zagiye zicamo nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, ariko intsinzwi barimo kugirira muri iyi ntambara ya Irani itandukanye n'izindi ntsinzwi zose. Aka kantu ni ingenzi, nzajya nkabibutsa kenshi cyane. Abanyamerika batsindwa muri Vietnam, bavuye muri Vietnam ariko bazi neza yuko ubuhangange bwabo nta kintu kigeze cyangirikaho. Bazi neza ko amato yabo aracyateye ubwoba, indege zabo ziracyateye ubwoba. Niko byagenze no mu ntambara batsinzwe muri Somalia, iyo batsinzwe muri Afghanistan, nta kintu ubuhangange bwabo bwari bwagahungabanyeho, kuko za ntwaro zabo na rya koranabuhanga ryabo byari bigikanganye, nta wari wakabihangaye ngo abisebye mu maso y'isi. Uyu munsi rero impamvu mbabwira yuko bitandukanye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutsindwa, kandi noneho zigatsindanwa n'ikoranabuhanga ryazo. Kuvuga ngo iyi ntambara abanyamerika barimo gutsindwamo bari kugenda babibona neza yuko ya mato yabo nta buhangange gifite, rya koranabuhanga ryabo ry'indege nta buhangange rigifite, za radari zabo zikorana n'ibyogajuru abantu bamaze kugira ubushobozi bwo kuba bazisenya bakagira Leta Zunze Ubumwe za Amerika impumyi. Mu by'ukuri ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutsindwa n'ibyo zari zaragezeho byose bitagaciro. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gusubira inyuma zikajya kwiyigaho, zikajya kwitekerezaho. Uyu munsi intwaro abanyamerika bafite itarajegera cyane, ari nayo ituma bakivuga ibihugu bigakangarana, ni dolari. Intwaro abanyamerika basigaranye ikanganye ni dolari, kandi naryo nibakomeza kurikoresha nabi murimo kubibona ko ikiri gukorwa nuko barimo kugerageza kurivana mu nzira. Uyu munsi peteroli y'Abarusiya kugira ngo izongere gucuruzwa mu idolari bizagorana cyane, gazi y'Abarusiya kugira ngo izongere gucuruzwa mu idolari bizagorana cyane. Donald Trump aratsinzwe muri Irani, bivuze ngo peteroli ya Irani na gazi ya Irani na uranium y'abanyayirani n'iby'abanyayirani bacuruza byose ntabwo bizacuruzwa mu idolari. Ibihugu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guserera nabyo biguhita biva ku idolari. Kera nta yandi mahitamo yari ahari, uyu munsi hajeho andi mahitamo. Ibihugu bishobora guhitamo ubundi buryo bwo kwishyurana bidakoresheje idolari. Ibi bintu Vladimir Putin yigeze kubivugaho intambara igitangira muri Ukraine, ubwo ni muri cyagiye bari barimo kumufatira ibihano bamuvana muri za Swift bamuvana ku idolari. Icyo gihe Vladimir Putin yaravuze ati ibi bintu abanyamerika bakomeje gukora ni ikosa rikomeye, bameze nk'umuntu uri gutema ishami yicayeho. Idolari uyu munsi rirakomeye, ariko amakosa abanyamerika bakomeje gukora niyo akomeje gusenya idolari ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Donald Trump yashoboye kwigarurira Venezuela, ariko hari ibindi bihugu byinshi bitunze biri kuzamuka mu bukungu
kandi bitumva dictature ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byanze bikunze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizikomeza gushaka kubicisha muri cishwaha, ibihugu bizatandukana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko hari andi mahitamo ahari. Ibyo rero bizarushaho gusenya idolari. Kereka abanyamerika bagira ubwenge, intwaro yitwa idolari bakayikoresha mu buryo buri bwo. Iki kibazo cya Iran cyababanye inshoberamahanga, nta bundi buryo Donald Trump afite bwo kugikemura, no gukoresha idolari. Hereza abanyarana amafaranga yabo, bavanireho ibihano bicururize, none utangira ubaterete, ubagushe neza, urebe ko mwaganira kuri Hormuz. Icyo gihe bazagerageza kukumva. Ariko kuvuga ngo urabarasisha iki? Urabarasa abaturanyi bawe ubarindisha iki? Kudashobora kubarasa uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byanze bikunze kwinjira mu ntambara no kwinjiranamo n'akarere. Intwaro Donald Trump asigaranye mu biganza bye yakoresha mu gukemura iki kibazo nta yindi ni idolari. Idolari. Iterabwoba byarangiye. Abanyarani bamaze kurisenya. Donald Trump ari kuvuga akiyikiriza. Baravuga ko bamwemereye gufungura Hormuz, abanyarani babihakanye. Ntabwo baba baratsinze intambara rero ngo bajye bakuvuguruza mu itangazamakuru, ntibibaho. Iyo watsinze intambara urababwira uti muyamanike, bose babireba bakayamanika. Nka kuriya Rodriguez yayamanitse. Hanyuma nituva ahangaha muri Iran turakomereza ku kibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Ejo nabonye ikiganiro Rubio yagiranye n'itangazamakuru, ndaseka cyane ndavuga nti abanyamerika nabo baje muri daruri y'abanyaburayi. Rubio yaravuze ati ibiganiro ku kibazo cya Ukraine bigiye kongera kuhura. Mu minsi iri imbere muraza kubona movement nyinshi kuri iki kibazo. Murabizi ko binateganyijwe ko Kushner na Witkoff bagomba kugera i Kiev kujya kuganira na Zelensky. Icyo Rubio yavuze bagiye gushingiraho guhura ibyo biganiro nicyo cyansekeje. Rubio yavuze ati ikiri kugaragara nuko imbaraga zimaze guhindura uruhande. Abanya-Ukraine bafunguye ubu Zelensky aragikora ntari bugikore. Reka dutegereze turebe. Duel zose zagiye zibaho hagati ye n'abaturage, Zelensky yarazitsinzwe. Yashatse gusesa ibigo bikurikirana abanyereza imitungo no kurya ruswa muri Ukraine. Abaturage barigaragambya, ibi bigo abisubizaho, bitaritangira no gukurikirana abantu ba hafi kumugeraho. Zelensky yari yanze kuvanaho General Siski, birangira amuvanyeho. Reka turebe noneho ko ari buze gusubizaho Fedorov. Niko Zelensky ari buze kugenda acika amazi kuko buriya yari yarakanze abaturage cyane. Munarebye ibintu biri kuba muri Ukraine kugira ngo twikumenya details biri kuhabera, nuko Zelensky yacecekesheje benshi. Ukuriro kugenda atsindwa duel ze n'abaturage birimo kugenda bimuca amazi, niko igitinyiro cye kizagenda kiyoyoka ndetse n'abaturage barushaho kumuca amazi, kuko ibyo yabakangishije byose bizaba bimaze gucika amazi. Abaturage bazaba bamaze kubona yuko ari bo bari hejuru, atari Zelensky bari hejuru. Hanyuma nituva kuri Zelensky turakomereza kuri Donald Trump, ariko ni nkaho tukiri kuri Zelensky. Donald Trump akomeje guteza Zelensky ibibazo. Zelensky uri mu bibazo n'abaturage muri Ukraine. Ejo bundi yari yaje ababeshya yuko ibintu byagenze neza mu ruzinduko yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibyo yabijeje byose Donald Trump yabakuriye inzira ku murima. Murabyuka twariganireho nijoro. Misile za Patriot 300 Zelensky yari yavuze yuko Donald Trump arimo gushakisha aho zava. Donald Trump yaramuhakaniye. Zelensky yashatse guhura na Elon Musk no kubona uburenganzira bwo gukoresha Starlink mu kurasa cyane mu Burusiya. Ibyo ntago yigeze abyemererwa. Zelensky yari yabeshya abaturage ba Ukraine yuko uburenganzira bwo gukora misile za Patriot bari hafi kububona. Ibyo ngibyo ntago bishoboka. Donald Trump yabakuriye inzira ku murima. Byose Zelensky yavuze yuko byemewe, nta na kimwe cyemewe. Ibyo rero ntago bibuze korohereza Zelensky muri ibibazo arimo n'abaturage, kuko yaje akabeshya ati ibyo naganire na Donald Trump byose byagenze neza, turi hafi kubona ibi n'ibi. Hari igihe tuganira tukavuga tuti arimo gutera ubwoba Uburusiya, arimo kohereza signal mu Burusiya kugira ngo Abarusiya bumve yuko Zelensky agifite abafatanyabikorwa, agifite abaterankunga. Ariko wenda Zelensky yibereye muri politike y'indani mu gihugu, ari abaturage ba Ukraine arimo kubwira. Kubera ko murabona nkuko twari turimo kubiganira, abaturage barimo kumutakariza icyizere. Zelensky arimo kurwana no kubereka yuko ari we muntu wa ngombwa, ari we bakeneye, ari urimo kudiringana n'abakomeye, ari uri kudiringa diru zikomeye. Ni mwibaze namwe guhabwa uburenganzira bwo gukora misile za Patriot mu Burayi bwose ari igihugu kimwe gifite ubwo burenganzira. Mwumva ko mu by'ukuri barimo kubyimba imbere y'abaturage babwira ati undi wese muzatora ntabwo azabasha kudiringa diru nk'izi ngizi.
iyo rero Donald Trump aje akamuca amazi gutya ibintu birushaho kumushyira mu bibazo. Ndetse Donald Trump nubwo yarekeye aho ngaho, kuko Donald Trump yibukije abanyamerika yuko yamaze gusinyana n'abanya-Ukraine amasezerano ku mitungo kamere yabo. Aravuga ati igihe cyose twashakira rega mwibuke ko twajya muri Ukraine tugafata ibiriyo byose. Ibi ni ibintu Zelensky yasinye atekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kwinjira muri intambara, arimo gutereta Donald Trump. Ibyo bintu byari ibintu bisekeje cyane. Aka gastori sinzi niba nagasubiramo, ariko ndarika ngasubiremo mu magambo makeya kuko hari ibintu tugomba kujya twibukiranyaho kugira ngo twumva intambara ivuye naho igeze. Murabyibuka Donald Trump akiza ku butegetsi, Zelensky baramubwiye bati uyu mugabo biragaragara ko ari ku ruhande rw'Uburusiya, kandi noneho ikintu cyonyine yumva ni deal. Ugomba kumwumvisha inyungu kugira ngo agaruke ku ruhande rwawe. Ni ukuvuga ngo Vladimir Putin yamwumvishije inyungu kukurusha, nawe jya muri deal rero. Zelensky ajya muri Amerika arababwira ati nyamara iyo mitungo kamere murimo gushakisha hirya no hino irimo gutuma mushaka gukorana na Vladimir Putin, natwe turayifite kandi twayibaha tugakorana. Zelensky atekereza ko ari buze gusinyana amasezerano n'abanyamerika icyo gihe Abarusiya bari bakiri kure batarafata za Pokrovsk na za hehe, batarafata ibirombe binini bya Ukraine. Atekereza ko nasinyana amasezerano n'abanyamerika, abanyamerika bari buhite baza kurwanira ya mitungo kamere. Yatekerezaga ko ibirombe biri ahangaha mu nkengero ya za Pokrovsk, ibirombe byose twagiye tuvugaho za Udachine n'ahandi Abarusiya bagiye bigarurira. Donald Trump yaramaze kugira ku butegetsi, yatekerezaga ko Donald Trump ari bukora ibishoboka byose ayo mabuye y'agaciro, kubera ko ari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayo mabuye aguma ku ruhande rwa Ukraine. Zelensky aragenda arasinya. Asinya nanone azi yuko amafaranga azajya ava muri iyo mitungo kamere azajya ahabwa Ukraine ikagura intwaro. Ukraine butangire guhabwa intwaro, abanyamerika bakazajya biyishyura muri ya mitungo kamere ya Ukraine. Niko Zelensky yarabifite mu bitekerezo bye. Amasezerano amaze kuyasinya, murabyibuka ko nyuma yaho gato yagiye yisaza ati twasinyanye n'abanyamerika, none ntabwo murimo kuduha ibi nibi, mwagombye kuduha packages zingana gutya na gutya tugakomeza guhangana n'Uburusiya, ubundi ya mitungo kamere mukazayikoresha mu kwishyura. Abanyamerika bamutera utwatsi. Ubu kuvuga ngo abanyamerika bemerewe kuza gucukura muri Ukraine nta kintu Ukraine ibonye. Imitungo yose kamere bamaze kuyiha abanyamerika. Ukraine izajya ihabwa nk'utwo Venezuela ihabwa kuri petrole yayo. Ngiyo story y'imitungo kamere y'abanya-Ukraine. Donald Trump yibukije abanyamerika ku munsi w'ejo yuko ari imitungo y'abanyamerika bamaze gusinyana na Ukraine. Ibyo rero nabyo ntabwo bibuze korohereza Zelensky muri iki kibazo afitanye n'abaturage. Buriya reka mbabwire, hari ibintu byinshi abanya-Ukraine batarimo gutinyuka kuvuga muri iki gihe, ariko bazavugaho nyuma y'intambara, cyangwa se hari aho intambara izagera bagatangira kubivuga. Murabyibuka Donald Trump akiza ku butegetsi n'ubu ngubu yimubajije ati Ukraine mwayihaye amafaranga angahe? Aravuga ati twabahaye miliyari 350. Wabaza Zelensky izi miliyari 350 Donald Trump avuga nibyo koko mwarazibonye? Zelensky ati rwose niba twarabonye menshi ni miliyari 100. Izo miliyari zindi 250 zagiye hehe? Zagiye hehe? Murumva ni ibibazo byinshi biri muri intambara ya Ukraine. Ukraine yaratanzwe, abaturage bayo basinziriye, reka mbivuge gutyo. Bazakanguka rero basanga nta kintu basigaranye, n'ibyo basigaranye Abarusiya barabishyize hasi kubera amakosa ya Zelensky n'ubundi. Eka mbereke map y'ibitero bya nijoro. Nijoro ryakeye Abarusiya bagabye ibitero bakoresheje ballistic missiles za Iskander M18, bakoresha Zirko 8, bakoresha drone z'ubwoko butandukanye nyinshi cyane. Ariko focus yari Kiev. Murabibona kuri iyo map ukuntu ibintu bimeze. Quartier nyinshi za Kiev zarashweho, facility nyinshi z'abanya-Ukraine zarashweho, tutaramenya izarizo. Turaza kubigarukaho mu kiganiro cya kumanywa. Ariko nk'uko mwagiye mubikurikirana, ibi bitero Abarusiya barimo kugaba muri iki gihe ni ibitero byapanzwe neza, byateguwe neza. Ni ibitero barimo kugaba abanya-Ukraine bagatungurwa kubera ko bazi neza yuko bagerageje guhisha ibikorwa remezo bimwe na bimwe. Uburyo rero Abarusiya barimo kubivumbura ntabwo barimo kubyumva. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya iravuga ko yagabye ibitero muri Ukraine ikoresheje ballistic missile ndetse na hypersonic missiles. Bakaba bagabye ibitero ku bikorwa remezo byifashishwa n'igisirikari cya Ukraine. Murabizi ko buri gihe
niko babivuga mu itangazo ryabo. Hano bakaba barimo kuvuga ko Iskanderi 10 zaturutse muri Bryansk, 6 zituruka muri Bryansk mu kindi gice cya Bryansk, hanyuma Iskanderi 2, ubwo ni Iskanderi M, zaturutse muri Kursk, ziriko 6 zituruka muri Kursk, ziriko 4 zituruka muri Rostov. No kuvuga ngo bakoresheje ziriko 10 muri iri joro ryakeye. Muri Ukraine rero igitangaza gihari nuko muri ibyo bitero byose abarusiya bagabye kuri Kiev muri iri joro ryakeye, abanya-Ukraine bashoboye kurasa misile imwe ya Patriot, niko barimo kuripotinga, misile imwe ya Patriot. Muri iyo mvura ya za misile, muri iyo mvura ya za drone, tuzi neza ko air defense system abanya-Ukraine bakoreye za drone, ubu ntabwo zirimo gukurikira drone z'abarusiya, kuko drone z'abarusiya murabizi twabiganiriyeho ziri ku muvuduko urenze kure iz'abarusiya bakoze zishinzwe guhangana nazo. Izo nta nubwo abanya-Ukraine birirwa bazikoresha, ni ukuvuga ngo Gerani barazireba zikagenda, cyangwa bagakoresha misile zihenze cyane kurusha Gerani. Mwumva ko rero abanya-Ukraine bamaze kumva neza yuko air defense system zitazapfa kuboneka mu buryo bworoshye, niba banasigaranye na kastoke, ubwo nako kurinda ahantu bavuga ko hari strategique, hantu hakomeye cyane, ubwo niho hantu basigaye barimo kurindisha twa misile dusigaye. Hanyuma hano bakaba barimo kuripotinga ibitero bikomeye cyane byabaye mu nyanja y'umukara, aho amato 2 yazaga muri Ukraine yarashwe na drone z'Uburusiya. Aya mato arimo gushya mu nyanja hagati. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya avuga ko aya mato yari yikoreye intwaro zari zizanywe muri Ukraine. Zelensky yashatse kugira Crimea ikidaturwa, none Ukraine yose nigiye kuba ikidaturwa, kubera ko Ukraine idafite inkombe z'inyanja y'umukara. Byukuri ni igihombo gikomeye, sinzi ko abaturage bazabasha gukira inzara. Ibibazo bya petrole na gaze n'ibiki byose byacishwaga muri iyi nyanja ni ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma muri Poltava, bamwita Ismail Bagai. Ismail Bagai yavuze yuko barimo kumvikana na Oman, ni bimwe twari twaganiriyeho by'uburyo bagomba kugenzura Hormuz. Donald Trump aganira na Fox News yavuze yuko yari yateguye ibitero biruta ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Donald Trump ibitero abanyamerika bagabye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose arabizi. Sinzi niba abizi. Hanyuma dukomereze ku bitero by'abanya-Ukraine muri Crimea. Muri Crimea ibitero by'abanya-Ukraine byahitanye abantu 3, 2 barakomereka. Umva ko Ukraine ikomeje kwijajara, ikomeje gukora uko ishoboye kose. Hanyuma hano muri Ukraine baratubwira yuko kubera ibitero by'Uburusiya, abanya-Ukraine kuri diesel ntago bemerewe kurenza litiro 100 ku muntu. Biterwa n'imodoka utwara, hari izo batarengereza litiro 50, hari n'izo batarengereza litiro 100. Bya bibazo bavugaga mu Burusiya ubu noneho biri kugaragara muri Ukraine. Hano hagabwe ibitero kuri thermal power plant iri muri Sumi. Iyi ni plant y'amashanyarazi iri muri Sumi, bayigabyeho ibitero bikomeye cyane bakoresheje bombe za FAB. Murabyibuka ko Sumi ntabwo iri kure cyane, iri hafi. Hanyuma hano hari umusirikari wa Ukraine wavuze ibibazo bari guhurira nabyo muri iyi ntambara, cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Arimo gukomplayininga avuga yuko umva ibintu bigiye kuba muri Kramatorsk, Sloviansk na Druzhivka. Ubuhamya bw'uyu musirikari wa Ukraine aravuga yuko FPV abarusiya barimo gukoresha ku mirongo y'urugamba ziri gukoresha AI. FPV zizi kumenya uniform y'abasirikari ba Ukraine, zizi kumenya indake, zizi gushakisha tageti za gisirikare. Ubu ni ubuhamya bw'umusirikari wa Ukraine. Ibi ni biri kuza vuba ku mirongo. Intambara Misiri bamaze kuyitsindwa, Uburayi bwayitsinzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayitsinzwe, nta gisubizo gihari. Aho yajya hose gusaba za Patriot, uyu munsi nta gihugu cyamuha Patriot, nta na kimwe cyakora muri stock yacyo ngo kivanimo na misile 2 za Patriot kizihe Ukraine. Misile za Patriot mu mastoke zizongera kuboneka nko muri za 2035. Nabwo kandi intambara nizidakomeza, none ninde muri iki gihe watanga misile ze? Ntawe. Ukraine yamaze gutsindwa intambara ya misile. Hanyuma dukomereze yamaze kwitsindwa kubera ko iyo ikeneye air defense system z'abanyaburayi, akanako ni ngombwa ko nkagarukaho mu gihe yo yikorera air defense system z'ubwoko butandukanye.
arizo drone zihanura izindi drone, ari za Pansi, ari za S300, ari za S400, za S500, ibyo bakoresha mu ndege, electronic warfare, ibyo byose abarusiya barabyikorera kandi bihambaye, biri ku rwego rurenze ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu uvuga yuko abanyaburayi, abanyamerika, abanya-Ukraine, intambara ya misile bamaze kwitsindwa, bagomba gushakisha ibindi bisubizo. Zelensky aravuga iki? Zelensky aravuga yuko Uburusiya bwahaye Irani amakuru y'ibirindiro by'abanyamerika. Zelensky akomeje kwemeza yuko nakantu nabonye arimo guhuriraho n'abanyaburayi nyuma yuko Donald Trump abihakanye, Rubio akabihakana, abanyaburayi bakomeje kubitsindagira no kubigarukaho kuko barabibona yuko Donald Trump ntabwo arimo kuza ku ruhande rwabo. Kandi ikintu cyatuma n'abanyamerika bategeka Donald Trump gushyira imbaraga kuri Ukraine nuko baba bakonvinki ko Uburusiya bwafashije Irani kurasa ku birindiro by'abanyamerika byapfiriyemo abasirikari b'abanyamerika. Iri Zelensky arimo kubivuga cyane, ba Ursula von der Leyen, ba Karas, ba Emmanuel Macron, abo bose barimo kwemeza yuko Uburusiya bwafashije Irani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubihakana. Kuko ni ibintu barimo gushinja Uburusiya babizi neza yuko ibyo Uburusiya burimo gukora abanyamerika babikorera Ukraine. Impamvu rero barimo kubivuga ntabwo ari ukurega Uburusiya ngo buhanwe, ahubwo no kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera imbaraga mu gufasha Ukraine cyangwa zongera imbaraga mu kurwanya Uburusiya. Ibi rero bizagorana cyane kubera ko nkuko twabibonye abanyaburayi bafite ubwoba bwo kwinjira muri dueli n'Ubushinwa. Ntabwo bashaka kongera guhangana n'Ubushinwa. Murabyibuka Donald Trump akigera ku butegetsi yazanye za tarifu ziwe ku Bushinwa, ibintu birakomera cyane yumva ko ari uri hejuru. Ageze mu kibazo indani aza gusanga Ubushinwa bufite amaturufu menshi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Birangira Donald Trump ashyize umupira hasi. Uyu munsi rero ntabwo yagaruka muri iyo dueli hatari ikibazo gikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibibazo by'ubukungu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibibazo by'ikoranabuhanga. Bagomba gusubira inyuma bakajya kwitekerezaho, bakazagaruka bongeye kwiyubaka muri ibyo byose. Hanyuma nituva aho ngaho turakomereza hehe? Turakomereza ku itangazo rya CENTCOM rivuga yuko Hormuz ifunguye, amato ari gutambuka. Amato ari gutambuka gute? Hano hari inkuru itubwira yuko bahagaritse ubwato bwa Pakistan bwikorera LNG, babuhora yuko bwaciye ku nkombe za Irani. Babuhora ko bwubahirije amabwiriza ya Islamic Revolution Guard. CENTCOM ikabivuga ko Hormuz ifunguye, amato arimo gutambuka nta kibazo. Ariko reka tubwizanye ukuri, Hormuz ntabwo ifunguye. Hormuz ntabwo ifunguye. Amato yose abanyamerika barimo kubona atambuka na amato yumvikanye n'abanya-Irani. Nta n'ukuntu wavuga ngo Hormuz irafunguye kandi buri munsi haraswa ubwato cyangwa se amato abiri. No muri iri joro barashe ubwato bwashatse kwishinga. Ibyo ngibyo CENTCOM irimo gutangaza. Nta kuntu wavuga ko Hormuz ifunguye igihe cyose Donald Trump ataratinyuka ngo yohereze ingabo ze muri Hormuz. Tubona amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'intambara aparitse muri Hormuz arimo gukorera umutekano, amato yo gucuruza atambuka neza. Ntabwo Donald Trump azigira tubwira ko Hormuz ifunguye kandi buri munsi tubona ripoti z'ubwato bwarashwe. Aho hantu ntabwo haba hafunguye. So rero Hormuz ikomeje kuba mbirimbiri igihe cyose abanyamerika batarumva ko ari umuhora w'abanya-Irani n'abanya-Yemeni. Intambara ntabwo iri buze guhagarara kuko iki kintu abanya-Irani bagitsimbarayeho. Hormuz ni yabo, ntaho ihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta n'ijambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwigiraho. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye no kuba Hormuz yagenzurwa n'abanya-Irani, ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari business ikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashaka gusigira abanya-Irani, kuko Hormuz abanya-Irani nibayisoresha bazavanamo amafaranga menshi cyane. Ikindi kandi bizatuma bagira ubushobozi bwo kugenzura amato yose akoresha umuhora wa Hormuz. Ayo bashaka guhagarika bazajya bayahagarika. Igihugu cyose cyagiriye n'abanya-Irani kihaye kubafatira ibihano cyangwa se gufata ibyemezo bitabashimishije, bazajya baba bafite ubushobozi bwo kuvangura amato yabo no kuyahagarika. Ibyo rero ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ko bisigaraho.
Donald Trump yaje muri intambara ikibazo gikomeye ari nucleaire y'abanya-Irani, ikibazo gikomeye ari ubutegetsi bw'abanya-Irani, ballistic missiles z'abanya-Irani na drone zabo. Ariko uyu munsi ibyo byose byabaye ibibazo bitoya. Ikibazo gikomeye uyu munsi ni Hormuz. Donald Trump abanya-Irani bamwemereye bati intambara tuyihagarike, Hormuz tuyifungure, amato ajya atambuka ku buntu. Menya abana musaba na bimwe mu bihano kubivanaho Donald Trump akabyemera, kuko nicyo kibazo gikomeye kuri Donald Trump muri aka kanya. Nta buryo azavuga ko yatsinze intambara abanya-Irani hari amafaranga barimo kuvana muri Hormuz, bizaba bigoye cyane. Hanyuma hano ikinyamakuru bita CBS kiravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo bya Iran. Iyi niyo turufu basigaje, kurasa ibikorwa remezo bya Iran kugira ngo barebe ko byacisha bugufi abanya-Iran. Ariko se ibi bikorwa remezo bazabirasa gute? Iran ntabwo ifite air defense systems zihambaye ku buryo wavuga ko ibikorwa remezo byabo bizarindwa na air defense system. Ibikorwa remezo byabo, air defense system zabyo, ibikorwa remezo biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibikorwa remezo nk'ibyo ngibyo biri muri Arabia Saudite, muri Kuwait, muri Qatar na hehe. Ukaba wakwibaza uti Donald Trump na Netanyahu ibi bitero baraza kubigaba kuri Iran babonye cyo kurindisha ibyo bikorwa remezo biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati? Hanyuma hano ikinyamakuru bita The Wall Street Journal kiravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kuwait barimo kuganira ku bijyanye no kuvugurura amasezerano bafitanye mu by'umutekano. Ibirimo gutekerezwaho ni bibiri. Abanya-Kuwait ngo barasaba yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakaza ibirindiro byazo muri Kuwait, ngo nukuvuga ngo nukuhongera ikoranabuhanga rirenze iryari rihari, air defense systems zirenze izari zihari, umubare w'abasirikari urenze uwari uhari, bakaza kurinda Kuwait nk'abari kurinda ubusugire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kinyamakuru kiravuga yuko iki ari cyo gitekerezo abanya-Kuwait barimo gutanga. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zititeguye gukora ibyo bintu, zo ziratekereza kugabanya ibirindiro byazo muri Kuwait. Mwarabibonye, ubu Kuwait nirimo gukoreshwa kurasa kuri Iran bakoresheje za Atacams na za HIMARS, barasira ku butaka bwa Kuwait. Ibijyanye n'umutekano wa Kuwait bigomba kuvugururwa. Kuwait irabizi neza yuko idafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anytime abashia bo muri Iraq bakwambuka bakayigarurira mu buryo bworoshye. Inayo mpamvu nkeka ko irimo gusaba ko aho kugira ngo abanyamerika bagende, ahubwo bakaza amasezerano bari bafitanye. Aya masezerano ni amasezerano mpamya ko atari abanya-Kuwait barimo kuyatekerezaho gusa. Ijyanye n'isomo ibi bihugu byo mu karere k'uburasirazuba byabonye, ndahamya ko byose birimo kubitekerezaho. Kandi umwanzuro bigomba gufata ni umwe muri iyo ngiyo ibiri. Swat ni ukwirukana abanyamerika bakagabanya ibirindiro byabo muri aka karere kuko nta bushobozi bwo kubarinda bifite. Ubushobozi bifite muri aka kanya ni ukubateza ibibazo. Swat ni ukongera ibirindiro by'abanyamerika bakabyongera ingufu, noneho Iran ikamera nkaho ituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero sintekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri tayari kubikora, kuko nta n'ikintu kirenze riga bahishe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nta kirenze babahishe, nta gisigaye inyuma abanyamerika bafite bazana hanga mu burasirazuba bwo hagati. Hari izindi systems z'ubwirinzi bafite tutazi cyangwa se tuzi zitarakoreshwa, usibye ziri mu nzozi za Donald Trump bita Golden Dome. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaza zikirindisha iki? Niba amaradara akomeye akorana n'ibyogajuru abanya-Iran bayashwanyaguza mu buryo bworoshye. Ibyo nabyo ntago byoroshye. Kugira ngo bikorwe birasaba kubuza bagatsinda Iran bakayisenya, bagashyiraho ubutegetsi bashaka. Icyo kintu cyonyine gishoboka. Hanyuma hano hari video iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga z'Abarusiya na Telegram zabo. Ni video ya drone bita Sukhoi 70 cyangwa se S-70. Iyi drone niba mubyibuka twayiganiriyeho hashize nk'umwaka umwe n'igice. Abarusiya bamaze igihe barimo kuyikoraho. Ni drone iri muri generation ya 6. Iyi drone icyo gihe twayiganiriyeho Abarusiya bayizanye muri Ukraine, bakora propaganda ku ruhande rwa Ukraine bamaze kubirambirwa kuko nta nkuru nziza. Inkuru nziza barimo kubona ni rafineri na ziriya warehouse barimo kurasa mu Burusiya. Niyo nkuru nziza gusa. Barareba ziriya nkuru bajya kugarura ijisho ku mirongo y'urugamba bagasanga ibibazo n'ubundi. Ibyo barimo gukavaringa ubu ngubu mu minsi iri imbere biraza kujya ku mugaragaro, kuko nta buryo ushobora guhisha ko umujyi wa Sloviansk na Kramatorsk birimo kuzengurukwa n'ingabo z'Uburusiya. Ni ibintu bigoye guhisha. So rero Zelensky
ndatekereza ko mu gihe gito kiri imbere ari buze gutangira gukanguka byanze bikunze. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa ni iki? Irani iravuga yuko special force yabo yambutse umupaka wa Iraq yinjira mu birindiro by'abakirde ihitana abayobozi bakuru bangahe. Hano baravuga bangahe? Katurebe umubare bavuga. Baravuga ko bahitanye abayobozi bakuru b'abakirde 8. Irani ntabwo igishyiramo imiyaga. Iyi ntabwo ari operasiyo ya mbere bakoze kuva Donald Trump yabatangizaho intambara. Murabyibuka ko aba nibo Donald Trump yateguraga ko bazamufasha guhirika ubutegetsi, azaha intwaro bakajya gutera Irani. None Irani hori barasaho imwe na rimwe ikanakora na operasiyo zo kujyayo kubiba abantu no kujya guhitana abayobozi babo bakuru. Ibi rero na nijoro bongeye kubikora. Nituvaho ngaho turakomereza kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani wavuze yuko kugeza muri aka kanya nta ceasefire ihari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Ibi akabivuga mu gihe Donald Trump akomeje kuvuga yuko abanyarani barimo kumwinginga bashaka kugaruka mu biganiro, bamusabye guhagarika ibitero. Ibi bintu Donald Trump arimo kuvuga uyu munsi babimubajije baramubaza batese ibyo ngibyo uhora uvuga ko abanyarani barimo kubihakana. Donald Trump arasubiza ati abanyarani rwose baratangaje, baba barimo kwinginga hafi gupfukama badusaba imbabazi ngo tugaruke mu biganiro, bibutsa kurayikinga, gusharinga, gukomentinga kuko ni ingenzi cyane. Hanyuma abashyashya kandi kuri sabuna kazogera kugira ngo tujye tubana ibihe byose. Murabyibuka ejo hiriwe inkuru zivuga yuko Donald Trump ari gutegura ibitero bikomeye cyane kuri Irani. Ibinyamakuru by'abanyamerika birimo The Washington Post, The New York Times byandikaga yuko Donald Trump agiye kubura ibitero bizamara ibyumweru, ibitero bizibanda ku bikorwa remezo bya Irani. Bavugaga yuko ibi bikorwa remezo bigiye kuraswa kugeza Irani yemeye kumva ibyo Donald Trump arimo kwisaba. Ibi ngibi bikaba byaranaherekejwe na warning yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga abanyamerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati kuhava mu maguru mashya kubera ko umutekano wabo utizewe. Urumva ko byari nk'ikimenyetso cy'uko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byegereje, byari ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora akantu. Ndetse niba murabyibuka muri podcast ya nijoro twabiganiriyeho, inkuru zavaga muri Irani zavugaga yuko igisirikare cya Irani kiryamiye amajanja kuko hari ibimenyetso byinshi birimo kugaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubura ibitero. Abanya-Irani muri uko kwitegura ibitero ariko ntabwo bigeze barikiraho gucunga Ormuz bakomeje kwicungira hafi kuko mu ijoro hari ubwato bwikoreye petrole Abanya-Irani barasheho. Byumvikanishaga yuko nta n'ibiganiro birimo kujya mbere, nta kiri kujya mbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Abanya-Irani baracyahagaze aho bari bahagaze, Abanyamerika nabo baracyarimo kugerageza kureba ko babatsimbura aho hantu bahagaze. Icyagaragaraga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateganyaga gukoresha ingufu. Jewe ndetse mbyutse muri iki gitondo ntekereza ko nibone ripoti z'ibitero by'Abanyamerika mu bice bitandukanye bya Irani. Natekerezaga ko nibinagaruka noneho kuri inshuro bari buze kurasa na Tehran. Mu gitondo byutse mfunguye telefone, icyambere nabonye ni Truth Social ya Donald Trump. Donald Trump yongeye aba Donald Trump. Ati nyuma yuko twateganyaga ibitero biremereye kuri Irani, Abanya-Irani byabateye ubwoba bahitamo kwemera ibyo turimo kubasaba. Donald Trump ati Irani yemeye gufungura Ormuz nta mananiza nta mabwiriza. Bivuze yuko amato agiye gutangira gutambuka muri Ormuz nta gusora nta no guhabwa amabwiriza. Ibi rero nkuko Donald Trump abivuze no gutegereza tukaza kubireba kuko avuze yuko bagiye guhita binjira mu biganiro, akaba yizeye ko ibyo biganiro kuri inshuro bibuze gutanga umusaruro. No gutegereza tukareba ibyo Abanya-Irani bari buze kuvuga kubera ko ngewe sintekereza ko Abanya-Irani bava kuri Ormuz mu buryo bworoshye. Murabyibuka ko no muri MOU bari bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ormuz yari gufungurwa mu minsi 60. Amata agatambuka ku buntu mu minsi 60 y'ibiganiro, ariko agatambuka aca aho yeretswe n'Abanya-Irani. Icyatumye Donald Trump agaruka mu ntambara nuko hari amato yangaga guca mu nzira Abanya-Irani bayeretse, agaca muri koridoro ngo Abanyamerika bayeretse. Ubwo Abanyamerika bavugaga ko barimo kwescotinga amato arimo gutambuka tubahirije amabwiriza y'Abanya-Irani. Murabyibuka hari amato menshi yaharasiwe. Donald Trump mu gisebo cyinshi biba ngombwa ko agaruka mu bitero kuri Irani. None kuri inshuro Abanya-Irani bemeye gufungura Ormuz. Ngewe siko mbitekereza. Ndatekereza ko Donald Trump yagarutse kuri ya masezerano ya MOU. Abanya-Irani bamwemereye gufungura Ormuz mu gihe barimo kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kuyifungura kose amata agomba gutambuka aciye aho Abanya-Irani bayeretse.
amato azanyuranya n'ibyo ngibyo n'ubundi abanyarani bazakomeza kuyarasaho, kuko abanyarani bavuga yuko muri icyo gihe barimo kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hormuz izaba ifunguye ariko nyuma yaho bagomba kwishyuza serivisi, ntabwo ari imisoro, ntabwo ari imisoro yo gutambuka, ni serivisi zitangwa n'abanyarani kurindira ayo mato umutekano. Hari ibyo bavuga ngo ni assurance y'ubuzima, kuko ubwato bushobora kuhanyura bufite ibyorezo bikaba byagera muri Iran no muri za Oman na hehe. Hagomba kuba rero hari ubwishingizi bw'ibyo byorezo bishobora guterwa n'amato. Bagerageza guhimba utuntu twinshi dutuma binjiza amafaranga. Utwo ngutwo rero abanyarani byanze bikunze bazadusoresha. Donald Trump sinzi ikimuhagaritse, avuze yuko ari ku busabe bw'abanyarani n'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Ngenda hamya yuko Iran nta busabe yigeze itanga, ubusabe n'ubw'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, kuko umwe mu bari mu nteko ishinga amategeko ya Iran yatanze warning ku mugoroba. Aravuga ati abanyamerika ibyo muri gutekereza byose mumenye yuko kuri inshuro nimuza mukarasa ku bikorwa remezo byacu, turaza kurasa ku bikorwa remezo by'akarere kose, turenge n'akarere, ibihugu byose biri gukorana namwe, turaza kurasa ku bikorwa remezo byabyo. Yari warning ikomeye cyane. Nge mpamya ko ibi bihugu ari byo byashyize pressure kuri Donald Trump. Bamushyize kuri pressure ikomeye, kuko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye kubarindana n'ibikorwa remezo byabo, kandi ku rundi ruhande Iran yaberetse yuko nta mikino, ntabwo izarindimuka yonyine, bazarindimukana nayo. Aba bami rero bo muri aka karere bakomejwe na peteroli, bakomejwe n'idolari binjiza kubera igitoro na business zibera muri aka karere, ntabwo bashobora kuzibona zirindimuka. Ari nayo mpamvu mpamya ko Donald Trump icyo yakoze, yagarutse kuri aya masezerano ya MOU nyuma yo kubona yuko gufungura Hormuz mu buryo byifuzamo bidashoboka. Hari n'ibinyamakuru birimo kuvuga yuko Donald Trump bamuhaye warning imbere yo gutangiza ibitero. Abajenerali bakomeye bamuhaye warning, baramubwira bati kugira ngo utangize intambara kuri Iran, icyambere ugomba kubanza gukora no gufata Hormuz. Kandi gufata Hormuz kugira ngo tubigereho dukeneye ibihumbi magana by'abasirikari n'ibikoresho birenze n'ikoranabuhanga rirenze. Ibyo nubasha kubikora, uzatekereza noneho kurasa ku butegetsi bwa Iran, uzatekereza noneho ku bijyanye no guhindura ubutegetsi muri Iran. Ariko mu gihe utarabikora, shyira baro hasi. Donald Trump abaca amazi, yumva inama za Netanyahu zamubwiraga yuko abaturage bamutegereje nka Mesiya. Ubundi atangiza ibitero bye, ahura n'uruva gusenya atarabasha gusohokamo n'uyu munsi. Ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ahangaha ikinyamakuru bita The New York Times cyanditse inkuru ku bitero by'abanyamerika byabaye muri Kashmir. Ibitero navuzeho ejo bundi byahitanye abasivili, byahitanye urugo rwose, umugabo n'umugore n'abana babo. Ni ibitero ngo abanyamerika bakoreshejemo bombe ziremereye. Nyuma yaho Misile za Tomahawk na zira za JASSM zishiranye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwarayibonye ko ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuhuraga ibitero zakoresheje cyane amabombe Atacams na za HIMARS, kubera ko ntago bashaka gukomeza gukora kuri stock yabo. So rero muri izo bombe bakoresheje ziremereye, nabonye n'amafoto yashyizwe hanze n'iki kinyamakuru cy'abanyamerika, inyubako ahantu yari iri habaye nk'ikibuga. Bombe yaraje irasiza wagira ngo ni ikibanza bagiye kubakamo indi nzu. Ibi ni ibyaha by'intambara bikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So rero navuga ko ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran turi buze gusobanukirwa uko bimeze tumaze kumva icyo abanyarani barimo kubivugaho. Ese bemeye gufungura Hormuz nkuko Donald Trump arimo kubivuga? Reka dutegereze twumve ibyo Garibaf ari buze kuvuga. Hanyuma tukiri mu burasirazuba bwo hagati, intambara ya Arabia Saudite, Yemen n'abashia bo muri Iraq ntabwo ndi witindeho kuko nta nkuru ziri kuvugwa muri iki gitondo, ariko situation iracyari yayindi. Bab el-Mandeb iracyafunze kuri Arabia Saudite. Ibisubizo byose cyangwa se ibyo Arabia Saudite iri kugerageza byose ngo irebe ko ya challenging Abahouthis ntabwo birimo gukora. Ejo bundi bavuze ko babonye coalition y'ibihugu 40, ariko nta gihugu na kimwe kirajya imbere ngo kivuga ibyo cyiteguye gukora ahangaha mu Nyanja Itukura cyangwa se muri uyu muhora wa Bab el-Mandeb. Yewe guko nabivuze bizantangaza cyane Arabia Saudite nibona ibihugu biza kwitabara ahangaha mu Nyanja Itukura cyangwa se muri Bab el-Mandeb, kuko na Biden yaratabaje ari muri NATO, atabaza ibihugu bya NATO, ari boss wa NATO, abura n'umwe mutabara. Arabia Saudite nibona bayitabara bizantangaza, nzayikurira ingofero rwose. Bikaba binatangaje uburyo bajya gucana umuriro batazashobora kuwizimiriza.
ni gute barimo kwishora ku Bahutis badashobora kubametiriza ubwabo, bazi neza ko uruhande barimo rufite ikibazo cy'intwaro n'ikoranabuhanga na air defense system. Mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya turahera ku bitero by'iterabwoba abanya-Ukraine bagabye i Moscow bashaka kwica General Alexander Chaiko. Alexander Chaiko ni General Vladimir Putin aheruka gushyiraho ngo ahangane n'ibyogajuru bya Elon Musk n'ikoranabuhanga ryiwe, akaba ayobora izo bita Aerospace Forces. Aerospace Forces sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ubizi nambwire muri comment uburyo nabivugamo. Ni ingabo zirwanira mu isanzure, ni ingabo zirwanisha ibyogajuru, ni ingabo zirwana, umuntu yabyita gute mu Kinyarwanda? Ni mumbwire muri comment. Mumbwire muri comment. Uyu mu generali rero akaba yarafite isabukuru, mu birori by'isabukuru yiwe abanya-Ukraine bakaba bari bapanze kumwica. Byagenze gute? Abanya-Ukraine bohereje umukobwa ufite aka box yateguye kameze nk'impano ari buze guha General Chaiko. Ageze ku miryango yahaberaga ibirori, abari bashinzwe umutekano bashaka gusaka package yari afite. Ubwo bashakaga kwisaka rero birashoboka ko uwari uri kumukoresha bari hafi aho ngaho yahise ayituritsa. Uyu mukobwa araturika apfa na bamwe muri abo bafite byanze bikunze uko byagenda kose iriya uranium tuzohereza abahanga bacu bagende bayicukure aho twayitabye ubundi bahizane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ntibikivugwa. Donald Trump yaravuze ati Iran yatwemereye ko igiye gufungura Hormuz ndetse natwemerera ko itazigera itunga intwaro kirimbuzi. Muri ibi ngibi byose nta na kimwe Donald Trump arimo kugeraho gishya. Iran n'ubundi yari yemereye Obama yuko itazigera itunga intwaro kirimbuzi, ndetse yemera no gukorana n'imiryango mpuzamahanga bakajya banayigenzura umunsi ku munsi. Buri step igezeho bazaga kuyigenzura. Abanyarani bongeye gufunga imiryango y'iyi miryango mpuzamahanga ireba ibijyanye na za nucleaire, ariko Donald Trump asesha amasezerano bari bagiranye na Obama n'abanyaburayi. Akiyatesha agaciro abanya-Iran baravuze bati nta mpamvu yo gukomeza gukorana n'iyi miryango kuko n'ubundi ibihano byari byavuyeho, procedure twari turimo yo kugira ngo Iran igaruke mu ruhando rw'ibindi bihugu byose birahagaze, ntabwo turi gukomeza gukorana n'iyo miryango tutaraganira ngo bisobanuke kandi ni ibintu byumvikana. So Donald Trump icyo gihe murabizi ko Hormuz yari ifunguye, nta nubwo yavugwagaho kuko ntabwo yari ikibazo, amato yatambukaga ntawe yahamagaye ntawe ugize gute ku buntu. None uyu munsi ibibazo bihari byombi avuga yagezeho, cyangwa se ibisubizo bibiri avuga ko yagezeho, nta na kimwe kidasanzwe. Sinzi niba ibi bintu murimo kubyumva n'uburemere bwabyo, cyangwa se kugira ngo mubyumve neza nimubanze musubire muri mood mwarimo. Abanyamerika bakigota Iran bayigotesheje amato yayo, ibitero biri hafi gutangira. Uburyo mwabitekerezaga? Umuntu wese watekerezaga ko Iran ishobora gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitaga yibuka uburyo twafanaga Saddam Hussein twumva ko ari igikomerezwa, uburyo twafanaga Gaddafi twumva ko ari igikomerezwa, uburyo twafanaga Assad twumva ko ari abantu bose twagiye twizera Leta Zunze Ubumwe zakora ku buzima bwa buri munsi bw'abasivili, kandi bitandukanye no mu Burusiya bashobora kwiyaranja bakaba basimbuza ibyo bicuruzwa. Abanya-Ukraine bo ntago bashoboye gukora ibyo bintu, nta naho kubicisha bafite, nta nkombe z'inyanja y'umukara bagifite. Amakamyo yose arimo kugerageza kwambuka muri Ukraine arimo kuraswa. Mu by'ukuri Abarusiya nibatangira kurasa kuri ububiko, harimo n'ububiko bw'ibiribwa, abaturage baraza gutangira guhura n'ibibazo bikomeye. Ntabwo abaturage noneho bari buze kuba bategereje ikibazo mu gihe cy'ubukonje gusa, ibibazo baratangira guhura nabyo ubu ngubu nyine. Haratangira kuza ibibazo by'ibiribwa, ibibazo by'imiti, ibibazo by'ibikenerwa bya buri munsi. Dukomereze noneho kuri Zelensky urimo kugaba ibi bitero mu Burusiya, abizi neza yuko Uburusiya buri buze kumwihoreraho, kandi akabigaba abizi neza yuko nta bushobozi bwo guhagarika ibitero by'Abarusiya. Uyu Zelensky ku munsi w'ejo murabyibuka ko mu maganya menshi yari yavuze yuko muri ballistic missile 10 Abarusiya bohereje yashoboye guhanuramo kamwe gusa kubera ko nta misile za Patriot bagifite ahangaha muri Ukraine. Asaba abanyaburayi kwihutisha ibyo bamwemereye. Arababwira ati ibitero by'Abarusiya birakaze kandi igihe cy'ubukonje kiregereje. Zelensky arabivuga ariyikiriza, ntihagira n'umwe umusubiza. None muri iki gitondo yafashe video arongera bisubiramo, avuga yuko izo misile za Patriot bafite zitagomba kubarizwa mu bubiko, zigomba kuzanwa muri Ukraine ku mirongo y'urugamba zikarinda abaturage. Zelensky arashinja abanyaburayi yuko uko batinda kumuha izi misile birimo gutuma abaturage ba Ukraine bicwa mu bitero by'Uburusiya. Nukuvuga ngo Zelensky ntabwo ashaka kumva ko ari we kibazo,
abantu bapfuye muri ibi bitero cyangwa se bakomeje gupfa mu bitero by'Uburusiya ari kubashyira ku banyaburayi, mu gihe uwahoze ari press secretary wiwe arimo gusaba imbabazi abaturage ba Ukraine, arimo gusaba Imana imbabazi. Yavuze yuko igihe cyose yagiye kuryama asenga asaba imbabazi kuba yarigeze kuba muri team ya Zelensky, yanze ibiganiro bya Istanbul muri 2022, yashoye igihugu mu ntambara ikigejeje aho kigeze uyu munsi, yicuza kuba yarigeze kuba muri team ya Zelensky. Ibi ni ibintu abanya-Ukraine batavugaho ubu ngubu, ariko nge mpamya yuko mu gihe gito kiri imbere bagiye gutangira kubivugaho, ndetse na Zelensky ubu nibwo agiye gutangira kubona umwanya we uwari wo. Yibeshye ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi n'abanyamerika, yibeshye ku gaciro, yigereranya na Israel, yumva ko abanyaburayi bashobora kumurwanirira nk'uko barwanirira Israel. Ibi igihe kirageze yuko Zelensky atangira kubibona. Arabizi neza ko mu bubiko bw'abanyaburayi hari za patriote ziharyamye, ariko abanyaburayi ntabwo bashobora kuzimuha. Atabaze tuzarinda tugera mu gihe cy'ubukonje. Ukraine nta gisubizo cya air defense system irabona. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukubitwa izakabwana mu burasirazuba bwo hagati, ibirindiro barimo kubisenya indege bazimaze, abanyamerika bari guhunga, bari kuva mu ntambara mu gisebo cyo ku rwego rwo hejuru, ni gute izo air defense system ari Zelensky ugiye kuzibona? Abanyamerika bagiye kubanza bubake air defense system z'abanya-Arabia Saudite, z'abanya-Kuwait, z'abanya-Qatar, z'abanya-Bahrain, zahagendeye n'iz'abanya-Israel, bubwire buzuza izo stoke. Abanyaburayi ntabwo bashobora gukora kuri stoke zabo, ntibishoboka. Hanyuma nituva kuri Zelensky turakomereza kuri ninde wavuze ibi ngibi, umujyanama wa Zelensky bita Flash. Yavuze ati Abarusiya cyangwa se igisirikare cy'Uburusiya kimaze igice cy'umwaka kirimo gutegura ibitero byo gusenya ibiraro bya Ukraine. Ibikorwa remezo birimo gusenyuka muri Ukraine, ibiraro bikuhagendera. Cya kiraro twavuze ku munsi w'ejo cyo muri Zakota, iki kiraro bagishyize hasi ku buryo nta modoka zirimo gutambuka, kugira ngo abanya-Ukraine bongere bagikoreshe, nko kongera kubaka bushyashya. Ibi ngibi ni Zelensky wabikoze. Murabibona Donald Trump ararasa ikiraro muri Iran, ibihugu byose bikamwamagana, ariko Vladimir Putin ararasa ibiraro muri Ukraine ntawe uvuga, kuko abanya-Ukraine turabizi neza ko barimo guhiga ikiraro cya Kerch cyangwa se kiraro cya Crimea. Turabizi neza ko abanya-Ukraine barimo guhiga ibikorwa remezo bya gisivili hirya no hino. Abanyaburayi ukubibona bakaryumaho, ntago baza gufana ko Ukraine irimo kurasa za Wedburies, tuzi neza ko zari warehouse z'ibicuruzwa bya gisivili, ngo uyu munsi uze gusakuza ngo Abarusiya barashe isoko muri Ukraine. Mu kuryumaho turakomereza kuri drone yacanze abanya-Ukraine. Nkuko Flash akomeza bivuga, aravuga yuko hari drone nshya abanya-Ukraine barimo gukoresha, ngiyo muri kuyireba ku ifoto. Baravuga yuko iyi drone yabacanze, ntabwo bazi imikorere yayo, bagerageje kuyihanura ngo barebe uburyo ikozemo, barebe niba ari Indusiya cyangwa se niba ari iziri kuva mu bindi bihugu, ntabwo barashobora kuyihanura cyangwa se kuyijaminga. Ni akadrone kabacanze. Kuva rero kabacanze, murabyumva natwe ntabwo turasobanukirwa akariko. Nge nkazanye hano kugira ngo mumenye yuko ako kantu gahari, tuzakamenya mu bihe biri imbere. Ushobora gusanga ariko gasitari kagiye kuyobora intambara muri iki gihe kiri imbere. Hanyuma dukomereze ku bitero byabaye kuyo bita Rozetka. Rozetka iyi ni logistic warehouse imeze nka zimwe z'Abarusiya za Wedburies, barashahangaha i Kiev, yabagamo ibicuruzwa online. Aho niho Zelensky arimo kujyana igihugu. Dukomereze kuri Starlink, irimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Igura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko murabizi niyo yari iyoboye. None kuri uyu munsi iyo wagereranya nayo y'Abarusiya yatangiye gukora. Abanya-Ukraine baravuga yuko Abarusiya barimo kubona amakuru yose ibiri kubera muri Ukraine isaha ku isaha, ndetse drone zabo zaba izica mu mazi, zaba izo mu kirere, zaba robo zo hasi ku butaka, zatangiye gukoresha constellation ya drone, constellation y'ibyogajuru by'Abarusiya biri muri orbit yo hasi. Ibi byogajuru biri muri kilometero zingahe? Kilometero 550 uvuye hano hasi ku butaka, ariko birareba hasi bigatanga amakuru ku gihe. Ari nayo mpamvu abanya-Ukraine barimo kuraswaho ntibamenye uburyo ibintu byagenze. Abarusiya bafite amakuru yose. Elon Musk rero waruyoboye isi, Abarusiya bagiye kumusimbura, kandi services zabo mwibuke ziba ziri ku giciro cyo hasi.
nituvaho ngaho kuri Starlink y'Abarusiya niko turi buze kuba tuyita muri iki gihe, ariko bari kuvuga ko ari projet bita ngo ni biro 1440. Hanyuma dukomereze noneho ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba hano baratubwira ko muri Zaporizhia ingabo z'Uburusiya zigaruriye agace bita Rubitskoye. Reka tujye ku makarita tureba ahantu aka gakarita cyangwa se aka gace gaherereye. Tugiye kureba ku makarita duhereye muri Kharkiv, kuko ndabona muri iki gitondo abanyamerika noneho bapudetinze byinshi bahereye muri Kupiansk. Kupiansk ni mu ndebero uburyo ibintu bihagaze mw'abantu. Nibuke gukanda kuri sabu abashyashya, abasangwa no kurayikinga no gusharinga no gukomentinga podcast yacu igakomeza kwaguka. Hanyuma ndagira ngo mu ndebere uko ibintu bihagaze muri Kupiansk. Ingabo z'Uburusiya rwagati mu mujyi na twa tudomo turacyarimo mu bice Abarusiya bataragiramo, nkuko abanyamerika barimo kubigaragaza. Harimo utudomo tw'ingabo z'Uburusiya. Utwo tudomo nkuko nayo babwiye ntabwo ari ingabo z'Uburusiya zagotewe aho ngaho. No updating amakarita ugendera ku mabendera. Ntabwo ari ukuvuga ko Abarusiya bafite ako kadomo bafite kara kadomo. Abarusiya bafite ibice binini by'umujyi wa Kupiansk. Bafite ibice binini by'umujyi wa Kupiansk, ubundi utudomo turimo n'utw'abanya Ukraine. Nituva muri Kupiansk turakomereza noneho hepfo ya Kupiansk. Dukurikire uruzi rwa Oskol. Murabona ko cya gice cyo hagati cyamaze kuzura umuhondo, cya gice cyinjiragamo indani. Abakurikirana aya makarita tujya tuganira munsi ku munsi, tujya turebera hamwe amakarita, murabyibuka ko icyo gice cyose muri kubona cy'umuhondo cyari ubururu. None Abarusiya barimo kugenda begera uruzi rwa Oskol ndetse n'ako gace bita Kupiansk Vurzovye. Murabona ko hano abanyamerika barimo kuvuga yuko habayeho infiltration y'abasirikari b'Uburusiya muri aka gace, ariko aka gace Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yamaze gutangaza yuko kafashwe n'ingabo z'Uburusiya. Kupiansk ibintu biri kugenda bisobanuka gahoro gahoro. Nitugera hepfo y'ibyo bice twabonaga biri hakurya y'uruzi rwa Oskol hepfo ya Kupiansk, turajya hepfo noneho hepfo cyane. Hamwe Vladimir Putin yavuze yuko ingabo z'Uburusiya zirimo kugota abanya-Ukraine 5,000. Murabona ko bari hakurya y'uruzi runini cyane. Urwo ruzi kurwambuka ntabwo byoroshye kurwambuka, ari nayo mpamvu Vladimir Putin yavugaga ko aho h'ubururu ari hakurya y'uruzi Abarusiya barimo kugenda basunika, harimo abasirikari ba Ukraine 5,000. Murabona ko naho imihondo irimo kugenda iza yegera uruzi rwa Oskol. Abashyashya muri hano, umutuku ni ibice byigaruriwe n'Uburusiya, umuhondo ni offensive y'Abarusiya, ubururu ni offensive y'abanya-Ukraine, n'umweru ni ibice bifitwe n'abanya-Ukraine. Aha ngaha murabibonye biri kugenda bisobanuka naho. Turakomereza mu byerekezo bya Konstantinivka. Hano ndabona abanyamerika batwimye update yo mu byerekezo bya Limani, kuko murabyuka ko muri ibyo bice naho abanya-Ukraine bamerewe nabi. Ugendeye kuri ripoti zitangwa n'Abarusiya barimo gukurikiranira urugamba hafi, ibi byerekezo ingabo za Ukraine zimerewe nabi. Turamanuka none tuze muri Konstantinivka murabibona ko n'abanyamerika barerekana yuko umuhondo wamaze kwinjira muri Alexei 17. Ibi byose nimo kubabwira, video zabyo zirahari. Inyubako bayikubita, izi drone z'Abarusiya ziraremereye, burya nubwo tuvuga za Fabu, izi drone zirasenya ku buryo bukomeye cyane. Muzi ko imanuka ku muvuduko nk'uwa ballistic missile igakubita inyubako ikicara hasi ari drone. Nge nabonaga ari nka missile, ariko nsomye inkuru nsanga ni drone ya Gerani 2 bakoresheje. Ariko uburyo ikubita inyubako ikajya hasi n'abayirimo bose, tuvuga uti ibi ntago bibaho. Kandi none ntago bahohereza imwe ahantu nk'aho ngaho mu birindiro babonye. Gerani nk'esheshatu baba harashi ku buryo bakora dega yindi yo ku rwego rwo hejuru muri ibyo birindiro. Nituva kuri ibyo bitero byabaye mu birindiro turakomereza ku bitero byabaye hehe? Ibitero byabaye muri Crimea, barimo kuvuga ko abakomeretse bamaze kurenga 40. Bakomeretse bamaze kurenga 40, abapfuye bageze kuri 6. Ni ibitero by'iterabwoba. Nge nabyiboneye video, ni ibitero by'iterabwoba. Drone imanuka mu bantu bambaye ubusa bari ku musenyi, bambaye za bikini gusa. None se n'abasirikare bari bahadeployinze. Hanyuma baratubwira yuko abakozi bakora muri za warehouse zo mu Burusiya bita Wedberries, nyuma yuko abanya-Ukraine bakomeje kuziga, kuko inkuru ziravuga yuko Abarusiya bamaze gutakaza 20% bya warehouse za Wedberries. Abakozi bakora muri izi warehouse rero bahawe amabwiriza yo gusiga telefone mu rugo.
cyangwa se wagera kuri gate mbere yo kwinjira mu kazi telefone bakayikuvanaho. Ubu telefone zemerewe, umva ikoranabuhanga rigeze, telefone zemerewe ku bakozi bakora muri iyo facility cyangwa se muri iyo warehouse, telefone zidafite kamera. Matushi zongeye zagarutse, bagore beza zaje, izo nizo telefone zemewe. Nuka kugera muri Vericom Kairifka. Vericom Kairifka naho murabona ko munsi yaho haracyari utuntu tw'utudomo, ariko na offensive z'Abarusiya zongera kugaruka zizamuka zigana kuri uyu mujyi. Abarusiya bari bagezeho bari hafi kuwufata, Abanya-Ukraine bagakora contre attaque nk'uko biri kugaragara kuri iyi map. Nituva aho ngaho rero mu byerekezo bya Vericom Kairifka, mwibuke Ivanivka, Novopavlivka ni mu byerekezo bigana muri Dnipropetrovsk. Ugeze ahangaha za Vericom Kairifka uba bamaze kwinjira muri Zaporizhzhia mu byerekezo bigana mu mujyi wa Zaporizhzhia. Urahera kuri Vericom Kairifka, noneho munsi ya Vericom Kairifka mu byerekezo bya Huriapol murabona ko ingabo z'Uburusiya tayari zamaze kugera ku mujyi wa Marato Kumacha. Ingabo z'Uburusiya zikomeje gukataza zigana kuri ya muhanda umanuka uza muri Orkiv. Hariya muri ya rompwe hari akantu k'agasantre ingabo z'Uburusiya zishaka kwigarurira kugira ngo zice supply yose y'Abanya-Ukraine yazaga kubafasha mu byerekezo bya Marato Kumacha na Orkiv. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 2026 ku kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ikibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran aho kigeze muri aka kanya, Donald Trump yahagaritse ibitero. Abanya-Iran nabo ntago barimo kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye gukurikiranira hafi ibiri kujya mbere mu muhora wa Hormuz. Ubwato burimo gutambuka butubahirije amabwiriza yabo, Abanya-Iran baraburasaho, ndetse Abanya-Iran bakomeje guhakana ibyo Donald Trump yavuze ko hari icyo bumvikanye kuri Hormuz, ko Abanya-Iran bemeye gufungura Hormuz. Ibyo ngibyo muri Iran bakomeje kubihakana, ariko birasa naho hari ibiganiro biri kujya mbere, kubera ko ibinyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kwandika yuko mu minsi ibiri ishize ari gaci yagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'Abanya-Katari, Abanya-Arabia Saudite n'Abanya-Pakistan, kandi murabizi nibo bahuza muri iki kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ndetse bakavuga no kuri telefone ya Donald Trump n'umwami wa Arabia Saudite, bakavuga ko uyu mwami wa Arabia Saudite yabajije Donald Trump igisubizo afite ku bitero by'Abanya-Iran. Ibyo bimwe nababwiraga, ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, iyo Donald Trump arimo gutegura ibitero bikomeye yavuze ati ndaza kurasa Iran bikomeye, ndasenya ibikorwa remezo, ndakora ibi nibi, ndabohereza mu kinyejana cya kera. Ibi bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bibaza Donald Trump biti twebwe ni ikihe gisubizo udufitiye? Ibitero by'Abanya-Iran bari buze kutugabaho urabihagarika ute? Ni gute uri buze kubiturinda? Iki gisubizo rero kugeza kuri uyu munsi Donald Trump ntacyo afite, kuko ababwije ukuri yababwira ati nta buryo bwo kubarinda buhari. Niba nta buryo bwo kubarinda buhari rero nabo baramubwira bati iyo ntambara yihorere. Pressure iri guturuka muri ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ntabwo iri guturuka muri Iran. Abanya-Iran bakomeje guhakana yuko nta kintu bigeze basaba Donald Trump, ndetse bagakomeza no gushimangira yuko Hormuz nta kintu bigeze bayiganiraho na Donald Trump, iri mu bugenzuzi bw'Abanya-Iran. Ubu ngubu naho ibintu bigeze, Abanya-Iran bari kuganira n'Abanya-Oman ku bijyanye n'uburyo bwo kugenzura Hormuz. Bakavuga bati imutekereze yuko ibyo turi kuganira na Oman ari ugufungura Hormuz ngo amata atambuke ku buntu, ni uburyo bwo kuyimanaginga. Hormuz iracyafunze, igihe cyose Donald Trump atarumva yuko ntaho ahuriye nayo, Hormuz irafunze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwumva ko rero ibibazo biracyari ibibazo. Abanya-Iran baracyarimo gucungira hafi Donald Trump, barimo kureba move ziwe, igihe cyose arimo kuvuga yuko nibatumva ari buze kubagabaho ibitero n'abaramwibutsa ibyo bashobora gukorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanya-Iran bakomeje kuvuga yuko bafite intwaro zikomeye kurenza izo bakoresheje mu gihe cy'intambara y'imisi 40 cyangwa se no muri ibitero byo kurasanaho na Donald Trump birangiye mu minsi mike ishize. Ndetse bakanabwira Donald Trump yuko bafite target nshyashya, narasa ibikorwa remezo byo muri Iran ntabwo ari ibikorwa remezo byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bizabigenderamo gusa, ahubwo n'ibihugu byose byegeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se birimo kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaraswaho. Kubw'izo mpamvu ibihugu birimo Bulgaria yari yemereye Abanyamerika gukoresha ibirindiro byayo. Ibihugu birimo Bulgaria, Ukraine, Ubufaransa, Ubwongereza, ibi bihugu ku munsi w'ejo nabyo byaganiriye na Argachi, yaganiriye na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu mu masaha atandukanye.
ibi bihugu byamwijeje yuko bitifuza kwinjira mu ntambara na Iran ndetse ko bitazongera kwivanga mu bitero byo kurasa kuri Iran. Iyi ntambara nta buryo utavuga ko abanyarani barimo kwitsinda mu buryo bweruye, kandi noneho ikirimo gutangaza isi cyangwa se abarimo gukurikiranira hafi biri kubera muri iyi ntambara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite bije ya gisirikari iruta ibindi bihugu byose bisigaye ku isi byiteranyirije hamwe. Icyo gihugu gifite bije ingana gutyo cyananiwe gupfukamisha abanya-Iran. Icyo gihugu gifite bije ingana gutyo cyananiwe kurinda ibirindiro byacyo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, cyatangiye guhungisha abasirikari bacyo. Ubu ni ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo kurindimuka mu maso yacu tubireba amateka ari guhinduka tuyareba. Donald Trump ejo bundi umujinya waramwishe avuga ikintu cy'ukuri nuko kitanditsweho cyane kubera ko ukuri murabizi kwigendera gahoro gahoro. Yaravuze ati iyi ntambara impamvu irimo kutugora nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayobowe n'ibigwari. Iyo haza kubaho perezida ufite imitekerereze nk'iyanjye cyangwa se ufite ubuhangange nk'ubwanjye, iyi ntambara twari kwirwana kera kandi yari kutworohera kwitsinda. Ibyo bintu nibyo. Abanyamerika baje mu gihe kitari nyacyo, baje muri kontreta. Iyo baza kuza ikoranabuhanga rya drone ritaratera imbere, intwaro ziremereye zigifite agaciro, amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite agaciro, indege zihambaye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigikanganye ku isi, iyi ntambara bari kwitsinda mu buryo bworoshye. Ariko uyu munsi utuntu duto ka drone k'ibihumbi 20 by'idolari karajigeza ubwato abanyamerika bashoyeho amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari, ubwato bugahunga. Ibirindiro abanyamerika bashoyeho amamiliyari, amaradari abanyamerika bashoyeho amamiliyari n'amamiliyari, bizeye neza ko bizabafasha gukontorora akarere, ubu ngubu byabananiye kubirinda, barimo kubita inyuma bakirukanka. Iki ni igitangaza turimo kubonera muri iyi ntambara, ni ibintu tutigeze tubona kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi noneho nongere mbisubiremo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratsinzwe mu ntambara zose zagiye zicamo nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, ariko intsinzwi barimo kugirira muri iyi ntambara ya Iran itandukanye n'izindi ntsinzwi zose. Aka kantu ni ingenzi, nzajya nkabibutsa kenshi cyane. Abanyamerika batsindwa muri Vietnam, bavuye muri Vietnam ariko bazi neza yuko ubuhangange bwabo nta kintu kigeze cyangirikaho. Bazi neza ko amato yabo aracyateye ubwoba, indege zabo ziracyateye ubwoba. Niko byagenze no mu ntambara batsinzwe muri Somalia, iyo batsinzwe muri Afghanistan, nta kintu ubuhangange bwabo bwari bwagahungabanyeho, kuko za ntwaro zabo na rya koranabuhanga ryabo byari bigikanganye, nta wari wakabihangaye ngo abisebye mu maso y'isi. Uyu munsi rero impamvu mbabwira yuko bitandukanye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutsindwa, kandi noneho zigatsindanwa n'ikoranabuhanga ryazo. Kuvuga ngo iyi ntambara abanyamerika barimo gutsindwamo bari kugenda babibona neza yuko ya mato yabo nta Evo Druzhivka. Intambara tayari yamaze kugera mu gasantre ka mbere ka Druzhivka. Nimureba ku rundi ruhande ruguru ya Sofivka, murabona ko ingabo z'Uburusiya ziri kuzamuka zica ku rundi ruhande rwa Druzhivka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Uwo muhondo urimo kuzamuka ni ikibazo gikomeye cyane kuri Druzhivka. Nukuvuga ngo Druzhivka Abarusiya baturutse za Chasiv-Yar, baturutse muri za Konstantinivka, bakazamuka no muri ibyo byerekezo, Druzhivka iraza kuba yatawe hagati, baraza kuba bayizengurutse. Haraza kuba hasigaye Kramatorsk na Sloviansk. Turerekeza noneho mu byerekezo bya Pokrovsk, turebe uko situation imeze. Murabibona ko udusantre twose abanya-Ukraine bari baragerageje kwihagararaho, utu dusantre twamaze kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya zirimo gusatira Drogopiriye ndetse zamaze kuyigeramo. Aha ni ingenzi cyane kubera ko Abarusiya nibamara kuhigarurira, ka gace mwabonye karimo kuzamuka gaca inyuma ya Druzhivka kazahita gafatana n'ibi byerekezo bya Drogopiriye, bakomeze kuzamuka baciye inyuma ya Kramatorsk na Sloviansk bagana ku gasantre kari inyuma mu majyaruguru ya Sloviansk bita Izium. Ubu ngubu ibintu byatangiye gufata irangi muri ibi byerekezo, byatangiye gusobanuka. Hanyuma aho ibintu bikomeje kugorana ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya nk'uko turi kwibona kuri ikarita, ni mu byerekezo bya Dnipropetrovsk uhereye muri Novopavlivka. Novopavlivka murabibona ko usibye kuba Abarusiya bakora ku mujyi, uduce twose bari barigaruriye twamaze kuba ubururu. Bivuze yuko abanya-Ukraine bongeye kutwisubiza.
muri ibyerekezo bya Novopavlivka. Ivanivka murabona yuko hafi ya yose abarusiya bari barayifashe, ariko abanya-Ukraine barongeye barayisubiza nk'uko abanyamerika barimo kubigaragaza. Iyi ni map y'abanyamerika. Ahangaha mu by'ukuri umuntu yatanga credit ku ngabo za Ukraine ku